go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomitamo fiele mafaya upuna famatala Uamume tasi fo ioe ile Pacifica La Samoa La Samoa Paamua muale atua Oia olo ufai Ao mai ni pua puanga Paamalo situ maupea O te alofa ia te oela usamoa Ne mafai o nanamu O te alofa ia te oela Samoa La Samoa La Samoa Fa'amua le atua o ia o la ufawae Ao mai ni pua puanga Fa'amua situ maupea You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eseatu, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutou wavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te imatou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame ia mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamla. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Sai fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a lo ia Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata o awhaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Mo le whaongaina o le talo. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1
choice. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le awa unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga mo le ua wala au I eile atua. E ave e sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tula I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngā lulua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomutamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pasifika La Samoa La Samoa Paamua muale atua Oia olo ufaamai Ao mai ni pua puanga Faamalo
we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. So for me sa more nei vanga la fiafi e na ua 5 minuto buti ai leitu la fa ele tai mia mato ni usila dei Aotearoa ia the land of the long white cloud Aotearoa kia ora tēnā koutou tēnā katoa ia ole fatalofa le na sia matou watunu nei o tangata whenua ia wa fo ile dei vanga o le fiafi lau whaafonga maua Samoa malo le soifua manuia alo le langi e mama taua tai fo ile na yaso tiute o ngā luga whai ia o wala awina o te tofi ai tatou e le tua malo le pale malo fo ile finau ma le whaatotoa ia ele faingofie le sailinga o manuia ele faingofie le sailinga o malo e sisinai le afu e langonai le vaivai o le tino e alu fo i tau whaamae a fo i lele ia manatu malangona tautua o tau muta le fia mana o e nau e whaau au pea ia le tautua ma le sailinga malo Lono winga i se upu whawhaingofie ele se mea whaingofie le sailinga o manuia. Ai o au mātau nei tū langa e o mai i le soifua ma leola. E le mawhai lava o na tātou fo i le whaamata pupu leo langa whinau e le mawhai fo i ono tātou whaatoto ina whaiva. Ya o leo langa au iluma ina ia maua ni me le leima maua se manuia. Ya malola le finau ya tatou malava ya oe o lo i te tonu o le nei atunu o ni usila o lo i aile tatou ofisa au tu le nei manukau le fatu nga le mu ma le o ngā te tonu o le taulanga whaatau e Manukau City, Manukau Central o lo i aile tatou ofisa ya whaatalofa le nā te fifia e se mai fo i e tautua i peau mangalu ngalu o le ea ya ile asolua le nei so lua suma le tasi o le nei masina o Aperila ia wahalau faa saunga Samoa pele le loto e pele le anganga e pele fatu ia o amai oe malau ainga o amai lava singa o le nei aso ia e le taritonunga e felanu lanua ia e pei o lanu o le nua le ese o faai unga fo i o aso te itasi e me se fo le savalinga e ele taimi e fia e ele taimi o mai fo i fa no e ele taimi e tangi e ele taimi e ata ia ma so se tulaga fa bena ai wala vana ingalo
ia o lo soifua pea le atua o le e nate whaafile muina o tātou loto o le nate pai mai e ave e sea le loto mawhatia ma lo le o le ono sai whio i o le tala le lei o mai outou tano whai nei whaafia ngainga ia i la tau wa taua o whaafia ngainga po o whaife au wa la tau fola le tala le lei la tau alanga le salamo o lo la tau no manu o wa Samoa ma manuia fatalo fatu la tau pito la au le faingofie e le faingofie le tau foi pito la au awa o mea le lei e tele ne tau whaangalo o tau ai o loi me fa le e vave ana tau le pua malafo sa la tala ia e le faingofie foi la o tau faiva o mea uma pie mata i tu foi le tilo ma sila le tote ia fa malo atu malo fai o le faiva ia ua tongi o se ua langatila fa pulo le tua lima a malo fai o le faiva ia o mai la fa talo fai tangata fai nga luenga uma so se ka luenga le malo nga luenga tu maoti nga luenga foi le leipa na nga luenga ofisa nga luenga i lungo de vasa nga luenga i lungo de ea ia o nga luenga foi u tele vao so se tu nga luenga mre fatu ai nga tausi fatalo fantu malo fai o le faiva ya de auto e le fai ngofie le usu le malulu ai me se matou ya turu fafu matou nu sila le uta wa matou sava de vali le matou malulu e le fai ngofie la le usu kaiao e ni se usu fa lima ono fitu mio valu ia e usu kaiao pong sa fo i mai fo pong sa malo lava le ono sai malo le saili malo le fa no lo tinga ia fa tai fo ile nau ma le lo fai ainga ia a fe mai la fa malo ia te auto o lo tautua tua vai tua lima a lo lava le ono sai le yasu ia me se foi o ele tele fai nga luenga ai o le mafu anga wa ele fai nga luenga ai ona o le tausiei no matua nai tangata i full time carers sia tatou manatua la tau fo le tele o tatou faatalofa ai fa malo atu amu ia o ko pe afa pe o tau fa fonga mai a o lo ia ile fa manuianga le o lo e tausio matua ia po lo ankos fo malo aunties o i umatanga tau watau matua ia te oe ia polo e kea fo i sesi tangata tu sa pesi tangata ese au lau ngā luenga lea amu ia o tau fa aftai fo i o le te talo i le tua ia sanga foa i lo tau malosi wa fo i kuke faya se ngā luenga i le mawhai ngā faya ngisi e ngā luenga nai tau te faya e le kai mawhai ngā faya ngisi e special ia tangata ia ile loto te tele la tau te whai ngā luenga whapea ia amu ia fo i o tau awa ele ngata ia o manuia mai matua e tau te tiwa ia o manuia fo i mai le langi me la lea whaatalo whatu ia te o tau a whai o e whaafunga mai a o lau ngā ruenga lea o lau tausi o matua full time funga le a ve wha tu lau whaata ele i la tau ia whai o la tau la e whaata whawhau whawhia whawhanga maanga uma whapena e le whesilingia manuia a le i umai manuia ia te oe e whaau i lau whanau ma whanau a lau whanau e manguia e oe anga o mea laile a whionga le tua manuia na ave le tua ia Abrahamo ona o lona usitai e ala i lona whaatua tua e ofo mai lona tali e to tasi e whai ele taulanga na tofo e le tua pe whaasili ia Abrahamo longa kali e kokasi pe whaasili lona whaalongo ma lona usitai e na uma leo wa vai tua si la tule tua ele ele o whaakala sua ele o ngimea ula mea Abrahamo ia la whai posi ia ele lima i lunga la au sir kaulanga warunga ele lima la tulou la fasioti lona tali isako ai ta ho filoa wa pasi le testa Abrahamo mai lola io le tala talinga le tua o so o lau whanau o le amanu wi ai le lalolangi mai
o so lau whanau o le amanui ai. E le i ngā paule whaalanginga ngā maua mai apela amo ilona taulanga le na marona ustai. O le whaapinge whaamauinga o longa whaalumanga po o lona whaalupenga. O i o le tamaa o le au whaatuatua. Ai ngare kasi asi o ngā kari. Sau ia isa ako. Maua mai kamai ko o lua. E sau mai Jakopo. Sau lo ia Jakopo. Ola. Whangau mai eiku ai ngā sumalua isa la eiku. Whakaungu ure leile wholafolanga ngā whai isi o ngā grandfather. So o lau whanau. E manui ai. Aku sa yonge o le sami mawheku o le langi. Lala le winga o lau tala. Wa wafe mai ai a tatou ma o tou e tausi mātua ma le whamaoni. Tausi fo inisi wa whai ma mātua pa wa vatu e lalo le tau kea. O manguianga. Le lope uma o e ia. Pa wale mea ngā whaava ai o e le atua o ngi kumu o manguia ia. A o so lau whaangau e kupunga mai. Oka. Ia a whai wa mamau te le tua apela a moia ma sa ako ma Jakopo. Le la vatu ia tavita. Tupu isa la elu kupu piko ila ikiki. Ona o le fia ma le feiva o le tua ia Davita. Whamai. E umalo oe o ke whaakupuinga roa kali ilea. Anta to woltus pa ia le se tama pito sili na mi o valea vaturu whaafonga le tunu. Ar kupu leo solomonga. E oe, langi ko o lua. O mea uma whaapena. Ae na tu maua iama whaapale pale le alofa o le tua aisea. Ona o le fatu na tuto e Davita. Maa ia ngā whaamalo si moka kou. Ya, me foi le tatou whanau. Na o nei afu na me lea le to e lau. O fuingi kako so nga ka fili saungoa. Ona ua e ai i mea e te le inga lue ina. E ina me whapenga. E ke ia ua e ai i mea e ke le inga lue inga. Ai sa totongi e lou ta mama lou tina le price po le tau o mea umane ala le lato tautua. Sa lato fata oto le alafua. La lea. Kako faya foi enjoy foi male faitete ma enjoy foi le male fata waina. That's the best word. E o foi songa ka fili sa ngoa kele walang o kele isi manguia. E ke lei ngalu e inga. O ke lei ngalu e inga. Ai onga o le faku nga koko e lo ka mama ro kinga. Por ka ma por kinga. Ua fa solo mai ai manguia. O ka sawala ia le pe o ka se mai ma au mali. O ka o ai friseu. Sapi ma au mali. Ia ke alo fo mai la ngole tua ile yes. Ai ele onga oi. Ele onga o. Onga o le faku nga koko e luka mama rokinga. Fa taua na. Fa taua na fo yo le na vaenga. Fa malo si au ai fa malo atu. Le tausi matua. Oi fo ile awa e musu e ke vakuku se istanga te fa nga fo ia matua e. E fe alo fa ia au si fio le kausia sa o matua. E oe. E i si fa nga matua ono le manana o mea. Le fa maru ru ko kede of ya ko ai lo ai le wa o lu fa ko u ngi ai o fa so la tele e ai si tanga da fa nga matua ona o mea e maua. Ai o se upukulou i se whakaele. O se upu se suio o ie moenga. O se upu se ave whaki e ki. Tau tasi la fia auto. Tasi lea vaenga ua vave ai le mai lea o le afoi. Dementia. Alzheimer's. Dementia. Sao. Tasi lea vaenga ua vave ai le mai lea. O le meo le ola isolate. Wa le ai se si e kalakalangoa iai. Wa manetua nai matua matutua. O la e fia kalakalangoa lenga o le mafau. E le o fai ai o la e fai ifo. O makua.
la fa solo le mangano ngalo a le faia la ka ko ngalo e ngor fa karakala ngoa el pese avania se fa tala no o le fofo fa Samoa vai o isi la va nga ya ka ko ke ya la ye le ka fo mai se la ngor ka or ko inga wa o lo makua ke ya or fa saren akiro ona o fa na pa war me la fa sa nga i mangai ka mama ki nga ore kiwi ya aya luar ka ka ye faile me fia ya i malonga lalo langi fato afo i mai hai mam hai dad poku moi a se upur fa karkalangoa ai ora fia tala no ala do e te vai la ke ko ela ku desi kai o te ia la wa vai tunga fa mai wa se ale me wa ye le lo maku wa se aka fa ya ku no ole falto oi ole falto oi tulau ele va pe tate fa tu sen ai te fa pe ya minga e ku ua sa masingi po le ase me fu ile ke le I fa nga le fia te le la tu fa ma fa ka vale sua ula ye ke viu e koso le moa ke viu e koso wale hai anga fa mai la ya se va yo le moa fo se va yo le afi fo ai ua mafu ua matua pe fu la vai le fa ma fa le vinga fa la tatala ta sire nga ruenga fo e tonu fai pe ma fa karango avenga I kama manga ki nga fa ki eki fa ia o e manga kua o le kau ke I o le kau ke rowan tayo o e manga kua o le kau ke I even tayo o e manga kua ia o le masangi nga e sa vali so roi kai mo malus ti va ai la ia e de ai nga me o ngi o sai ma zelengi nga me o dementia e nga me o ngi mento mangiangi nga me ai ngofo ngi la ko le poku pe ngofo le fale le inka maiki fai fo ore se sengi o ka maiki e le o ifo fa karango pa wala na o me maua e te ua tu foi mai e wa ese ha e fa yakua wa ese ngar si o ma si king si ro mau ya fa sorna fa sore leile na e vatu e tu alalo e oi me ngone me fa ngalo ke fa ye fale la fo ia ma os fa monianga fo ile ye yo sio matina ya ta ma fo ile fa le lo ia ya o fa karkalango o ma fa ile routine o ma lenga fa ile routine o va yaso ma sketto o le aso lea o me ia fa ia o le aso lea o me ia fa ia o le aso ki e le aso lea va fa ki e fa ka fa o le aso le o le mor o la vai la nga wa mai se o ki nga le mol mar ko inga sole e vai pi fo le bo o le o la fa va ke di no poler ke muni nga ke lo ale ma wa fia e no sala no fo fale e o fo tuanga va tu mo tatou uma e le fa pe e lo e nga mo e le a le nga a we ke pole fa pasi la le swipe scroll ya fa malo fa te ya tuna mo tatu ya le fa vanga la fiafi ya tato issues la to o ele te fight tala mai ma e fai mai mana ya lo va tu tato issues mai Samoa so le wale va na o fa ya tu pe la pe ai le ma fai na e to e poto leva no fai to pe la va pe ai le ma fai ke le ko e poko la va o ele nga o sa wa I lunga ke su e issue ya ai lo ke ele nga ya o e si va ngo faʻasoa ma me o le tatou porokalame pulo le ia afu ma le povi ya faso I fu ma e pulo ia afu ai le o lo peko tele le me o le o la fai tala le tate va I tele lunga ora mele e kako ongo sai mai ele ai se me la a wala velo fia fai kala e tele o tutongia tatou prokalame el tatou prokalame tau te alua ya la fu o prokalame ke le pole I pe ke ngofo ya e ko ya e se male prokalame that's fine au ele ale te nau fo mai fa sau ro kako isu fa sau au fai kakala ele e fiu le fai fe au e la unga tu ele a veselo o langa fai tala le nai hai ya
e siri lo fa ku ya o ngai ro ka lo fa lo te ro ka ku ro ngo io o ele te su e faita la zolo ma lili wia lo volanga io tango ave se fautuanga le leye vatudung ailenga o lo so ai fo yanga o limong ya le ke manga o ai fo inga o ya le ke manga o he oh my god boy tatou Tautai A'e ma tatou porkalame we al taimi e fai tatou issues ya ai tango e fai mai sau fa malo le lei ma e fa pe mai asiata ma lo le tautua fa fitai nei company e lango sua le tatou porkalame fa fitai le tu al mele nga e o so mai e lu fa sau do ka ko issue o ringa imiki o gosai mai we ke kala o so ma ya o fa talo fa na mo tatou malava o fa malo si foi le na mo le to tele o tatou ma le tausi matua o e fo fa ilangi fo longa o to matua ya fa tailo to wanga le lei ankos ma antis ya me se fo nisi wa ta matua ina ya te auto ma lo la vala unsa am ia fo auto ma tatou o lo mo wala hava no tatou te tausi ma fiso so ani ai o so ifuanga fo ile nei o wana e va ve give up ile mero lo wanga le lei kanga mona e va ve give up fo ile le anga le lei o fo ia ka o kanga kai o mar ke mirgi te le tanga te anga le lei ai me jo ka ka ro ainga ele o kanga isi anga le lei ai ka fengi o te popoli o le tua e fai me sao o kako fai me sipa mona makwa kako fai me sipa o isi kai miska mai kai me ka ke sa o sipa o le tua e se fai me sa ai sau fo ironga kai me o fai kako ke fa ka nga winga au tatou te vinga au tatou te soonga rashinga au tatou te vavea e sau ai lona taimi pe o fionga le tua e le fa atua mai ai sau lava ia i lona taimi lava ile manga ya fa malo ma fa ta lo fa tu mo o to uma ila do we fia shell tatou proclame fa te yatu malo fa ai kalosia o e lea e ke oso mai e vakuroka ko issues kalosia o e she inga proclame e talosia ia mala utatalo a o yesinga me se kasi o proclame ke kango shea ai avaina o lo sau e matamatafua fa mai ka ere kala kuspa ia nga o ke fia kali ya ko issues ir kuspa ia fa mai fionga le tua aua nge ea au nai ni mea mawafua et kuspa ia o laula na tu ala lo foi mala au ngani fa aftai tatou sponsors ono ilato le fa ku peinga re por kala me afua inga maua ngai maku ku kongi e afua i foi ona maua le no va tu tatou por kala so la foi la te talo a fai te fia le tautua mala onanga ya nga le share like beke subscribe o vai to ne e so lunga distanga tana e lu tala ono su se ne ela na contribution alla pas paki mas lu tala ono su se ne va ai tatou o le matua tau ngo fie o le mea te fesoa soani ai le porkaram ai a fainga o no faiki o e faikala e sao ai lo le ko inga mako no di so ingo faukua ai oi do uma no di ale la kor kamiki fesin ole a mai o sau kuri mea o ro kinga se masima e se kupe fa mai kusia ku fa mo e ar ko e foi mai ko iku ia ku le kauka oko le sko inga sko go foku e lo uma kauka oko sko inga ro le mau le suru ngor ia le kauka oko ko iku ia ole a fakau ole a ku mas ko inga fa pe a mo singa kala au fa mo le a kuri mai ora uka ma pe fainga se mako suka fia ai kala so nga fa ko dua
Anu fai ruka mape. La ai kalafu ai kalafu. Ya ngai ro mai la lau di ifa mangar kana de. Fai ruka mangara ai kalafu ai kalafu ai kalafu. Ai amai la le ya nena. Ya fa penga fu ile nga olo maka fua o le e so sao o fai e so contribution i lunga o tatou social media ai na olo faiti o iso lusu senge wa mai ma ulunga o tatou por kalame e tau wala mai le ngai fe taui ta ua le lei mere ai fai fo yo leke maka fua please forever hold your horse or your peace. Ole sa overkala, ole hold your peace, ole hold your horse. Ole utala na malau tu walalo. A fai olo wolanga, awange ngalo. Emisi ya mako, ai lo misi sila fanga le tua, pe a fai oska kirsiango. Tau fuala lau, tau fuala fai tio ile meo lo e fai ai afa pea o lo e ai ise mea e tele o tutonginga. Yeah, then sit back, relax, and enjoy your Lena, yeah. Wa tonus for minuto te nele do la fa. Tatou word malolonga. I don't tell you malolonga. La fa keka ko notices. Carl, can we have our notices? Fa te ana tatou fa silsilanga. O maloa. Tatou word malolonga fo imeloli ataua. Tatou fele leilo tuton. O nga kali aku lo leo issues ia le ke vinga mai. Ai vai e vinga mai ka o ko te o afi aku se issues ia o maro wa inga na te ila e wa toita mai te. Tatou fasisilanga fala wa tele. O le tatou fasisilanga mo mua mai le tatou hato hone St. John. Pacifica Open Day. Solulu lo sobraivo a Perila verso fo. Mai le se furu le tau nga ile lua le viafi no fonga fai manu rewa netball iwa sumar lima Browns Road manu rewa o vai nga yo le fai ma fa tau nui na le tatou Pacifica Open Day fai fua tu yo le fulu tu yo covid tu yo le misela mo tangata ma tutua ma fa nau fa pea so se tasi e yai nga se tu mau Lua, resitala lo ainga ile au nanga le St. John's Ambulance e whaonga i so se teimi e mo miai. Pe fisili mo le free shuttle e ave ai oe i laufo mai. Wika imanga ia lal mere ali. Mawawa noa ia oa onga o le first aid port of so swani mua mo ni sui o la utou e kalesia po mafutanga. Iai le poru kalame whaawo mo tangata nofo to atasi kero e mukwa fia ko maro ka fara melia por kalame whaawo mo nga pese dating pese dating sa ili sa paanga o le siva enga o le a fai ile va ile so le a iai au nanga ale tine mu leo nga luenga la vea i ale Auckland Council maleano ai o nanga faare soifua maloloina ile aso awore ngalo e fa fo mai sa fa Culinary tatou feilo ai aso luas furmreivo a Perila okay ai fo tatou fia fa tasi ia ile fa moe ale Pacifica Open Day marewa ia fa mna tatou singa fu a Samoa o Culinary ilalo o le va inga ia mar fa tatou tenga le fono fau tua ngata i lea mafutaga so fa tasi fa ngai au Culinary ia male official consula o Samoa faya ile aso ko fu King's birthday o le aso mo yuni ma sina o yuni tatu tuto tasi milion no le tau le tasi le viavi fa vianga fa na wa onga ia sai le Bolly Fest ia pese fa le nganu o fu pese su fe loi tam fa na o tatu no mo le no mo so falaina vili numero na utu na tulunga ia mo so fale ia o me fa tau ia fa so ta ila ia se lautala ia mo le lima sutala mo fale inga fo inga sorry o fale lo fo ia le ni fale inga ia ai te so ta ila ngai nei te ua mau atu la fa sala lo pe ai wa tu muta tu no na luas fu la fale ia o fit ton o tatou ka pakar mo te Samoa for your information first come first serve ia le tatou fasilanga toe avatu fasilanga ni tu malo o si umu isini au se talia ona o se tusi mai Samoa o tau nu yo tau lau fanua
O le ia I whare ula le sao whainga le tupu. Ma mapua ne ia tu papa I lau futi ma le papa ele a wā o le tō ainga io au. O le tō ainga fo io ainga tupu uma o Samoa. Ma tau te le to e sāvalia foi a vailoa na ulua yasai papa o Samoa atoa ai fua le leo e peo le upu e whai moto le tuimrua. A wā e whai ngatala u whaasausaunga Samoa o le amamala. A tau te whaatulou watu I au na te tofia le tua whaatulou watu fo I le paia o Samoa. Mai le tai sama o le tuimrua. Se ia pa ia le tai ula ulo na whanua mai malai tele se ia pa ia fili mapure tuu. Pa ia fo I o Samoa e le ngafa tau ni mai nais wha amtalanga tulou na lava. Ai wha pito au ngafa le nei wha silanga I tupu mai e paolo fo I mangafa e manueli tu malo si umu o lo alalam papa au sini Australia. Pa ia wasa somua ma ainga lua ma mai tu u ma le ainga sa tu u le fa le lua tu la fa le fo fonga le ala taua o ta I le ua ma le fa le tolu. O se upu mai muri vai ma mau tau finga u tau nei sini ni usa welese le tusi fa alo mai le tatu tu malo mai Samoa. O lea taro fa alo tu tupu mai so paul ngafa. Manuai nei tu malo si umu. O lo alalam papa au sini Australia o le awhaia le tatu fonatanga I le aso tolu o me. I le no whanga I peo na ta ua I lalo. Gregory Hill Community Centre ono Kavanagh Street, Gregory Hills, New South Wales. Taimi tāru whaala fiafi. Mna meso tau whiringalo, le tusin au mai Samoa le tatu I tu malo pelo si umu. Tāru si le lofa o le tua, tai atu lo tau soifua, maso mātou wola I le aso to whaina whaafitai, sainia ale mwhai pulo si umu, sini Australia, ma numera na utu nā tulunga. Leisi tātou whaasisilanga. O le whaasisilanga tāua lea, mai le tātou au unanga le Pacifica Link, me le pone Australia. Mo whaamomoli o fua whaele leanga tu aisa, frozen goods, mai Samoa. Taruai ono le toatelo le paiamare malo si o tātou watunu o lo ofia maua se fisoa swani le au meia lea o whaamomoli tu aisa e peio koko malu, tanga talo, tanga ufi, tanga ulu, tanga whai. Maisi mea whapena, o leo bata pena ia le tātou Pacifica Link, e whaavanoa se isi vaenga o lātou container mai Samoa, a wā whaamomoli ale paia mre mamalo si o tātou watunu. O le nea o nanga o le aofia umai me le pone sini whaatasi ai ma Brisbane. O isi stete pe o Canberra ma Adelaide, o loo muri mai. O le nei tau mawhainga o so tātou sao tāua lea a wāle tamau ainga o si o tātou watunu. Ai whaapelo na whaatinoina, mua, o le wala au lava lea o ainga o loo ia tunu I fafo I o lātou ainga I Samoa e tapena maini a lātou whaamomoli, talo, ufi, koko malu. Maisi mea whapena, to tongi uma I nei lono winga tongi uma I melepone au Australia ia po o le tapena ina o container whaatasi ai mare tiute quarantine ma vaenga uma a wale kilia ina I tua container o le angafa lea mare tātou company tau no container fio maisi o tātou atunu e piki atu ala tātou whamomoli e au noa ma se isi tupe e toi to tongi longo winga kasiar kai me ke kongi ai o ele lo ainga I fafo o te mile te tongi ai li amaya I le whamomoli. I le taimi nei o loo iai na ia vanoa o loo maua le container a mele pone ia mo Uni, Sydney ma Brisbane o loo avanoa le isi masino Julai. Mo nisi whamtalanga I tā ua lo whaafsota I lo fionga ia whaumuina Ioane Masei. I le o wha o iwa ono tolu whawha tolu tasi whaaftai. Ia, o le toi wha manatu mo le fono tele wha masina ale ainga fasti me le pone Dandenong e whakazahol I le tau le wha I le fiafianga I le valu I le aso sa a sau nei. Ia, mo nisi wha matalanga whaafsota I le fionga ia wha fonu eli panapa ia po o salata si milo ale fosio. Mo nisi wha matalanga. Le isi tātou whaasisilanga o le ainga fast tau sala night I Takoma a fifio maia tātou fia whaatasi ma patipatia ma tau wha moe o le tau sala family night mo le lango ina o le ainga fast a so to na ilo so mo le tolu no ngala sko ngai la sau ngei la ile ta o le ono le fia ngai so matasi le po tātou wha ili malia live band ia al no fanga o le Springer Recreations 5 Military Road South Tacoma
whaafteitele o le matawhale a Tacoma i Washington. Ia, alisi tātou whaasesilanga to e whaamana tuatu le tūmalo vai maunga tolu. District Road Show mo le fionga ia tai o li seu fiti ai maso. Palota mo le ati nae maramanuia lau tele o si tātou atinuu o le awha ataunu ina lea ile aso to nai o le asau nei. Luosu limo a perila ili se furu li tai au ile hola le ekalesia whaapotipitonga Kirisiano Samoa ile afio anga o maningiangi. Ia mari tātou whasisilanga whai ule o na taunu mai nei mai le tātou ainga fast au kilani. Tāua le whasisilanga le mo tātou ainga fast umai au kilani. O le whasisilanga mo le mafutanga fast au kilani. O le a le whaataunu uina. Tāua le vanga lea. O le a le whaataunu uina le tātou whanotanga i le aso sa nei. Luasu mo le ono aperila. Pei ona sa fuafuaina. Ona oni mafua anga tatau. Whaia ma le whaalolo lava whaafetai. O le komiti male laulau. Tātou malolonga. Foi mai. Whaafeilo ili atu winungan proklame. Afio mai a, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. Ona e a laine I lau tu tau gavani, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai gai matua I mahofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matua. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima watau sam. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papuu au ta pena I lau whai ngamla. E sili lava lau ainga mon. Le Whanaiolo Airport VIP. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
Toi fatalo fatu le taliu mai o le porkalame tau te ia ni vanga le fiafi. Toi sfuma le minuto tali July 5. Good after morning. Good after morning or good afternoon, Mr. Godfather, or the father of all children of the world, and the and grandfather, and the grandfather to the great grandchildren, and grandpa, yeah, and papa to the papas, and the great patriarch, yeah, and the great. Too much. Yeah, the greatest. Yeah. Of it all, pissing. I said, good news. Muhammad Ali. The greatest of all. Yeah, Malos, if you sooner a shatter, Capogram, my Momo Samoa, yeah, Lofaku, Karofaku. O vai atunga ile ai vai atulo ile komeni ile tangata le sunga Stevie vai ai mawai yeah sia tamle ata wa fa fe tai mo por kalame o man tau Samoa e le o ko ki yang ki vi po ngisi lava TV nga or fa kali lava tu te ya fa kai ale or vai ngala tu fa to wa man tu la ngalo smart TV Samoa smart TV foi dia ai Magola, o le YouTube ia. Ai makua papaka ke kele ai le lo au le lei lo suki. Ia masi o foi ka mai fase suki le. Ia masi la kai ai ngi foi musida ma America la ave TV la ko po o nga ko me mo America. E ke lo. Pe screen for it la ka. But to nei asi un ngari if we can have that photos of family mole Kalen and han. There's a lena pu and a couple from Australia. Masila fa na to luar pinne na ke lo sa wa ya si uso masion to luar ne ya la ngomai e fia bo mai oi o va ku e mai mo fu lo to no mai e le fa to a sa wa godfather to no le office le afa to no le fa ai no mai fa mai ma we pe ana mo wa ya godfather si ma to porta to what le la mo va ku lunga le aka alo wingo lo fa mtalanga o tala le a asitama masion to luar fa mai sole. Your guys' voices, I heard Leo, I go Congo, Marco Fali. So. Okay. We're gonna let that tell. Fafi die. Only me find a yaka, or ma sangi kanga yo kaleo. Yeah, that I look to fat what Carl. Cicila Yaile Leuso. Le ma wa umana maile na tau mesta male, o le wo mai ar fionga di pule. Wa si la ku ofu kofo ofu la yele go fa ko ile uso ni ofu kofo ofu la ofu keli ai fa veta ile uso masiona fa le tua masi la fa na I think ile si tata si na le tole ya ela faina mo mo le tu fa malo mo fa tai ya fa malo lu tatou fans la vai a cerca ko studio ya e mo wala va no pu e tatou wate ya kele aka fa penga e la ka so ka so nga America ya o ka miki foi a onga bole wakami foi na vile fa sanga ka fa nga elu inga ngo fo ka miki pepe fa sanga ro waka kilo la pe fa nga I ka miki ki fa mo pepe kadio de fa ka ai ke loa mana tualang o I tonu le moni ai lo fa la nginga o le tama o tamaiti. The father to the fatherless. Que no me arriba oficial menga. Pa foi no como kua ka kere dimension. Ia. Kere ka mai ki fa karwa. Ele mo wal mai ngalo me. O fa mo yo ka ngol. Ai sa ola. Na le he ka ka fa karwa ma ku ngalo me. Sorry. E la kipa ka dimension se so ka o. Ili wai. Sorry. E dimension. E que moa la que calo mo ka o. Pero ele dimension. Ai another dimension na me o irma fofa. Ele ka we e mo ya ka we que fo. E que se rafia. Te fai pero me le we quali maro que fo. Ya, me nga kere ka. Pero ni si tanga ta te fai tu ka kangi ele o que fo. O tu pa. Tu pa mo fa no. Ye wa nga de mo, e wa mo mo fora fo nga de mo ye. Ya, so nga menga.
Mo sleeping pills, e pa ka ngam. Awaking pills, ko is sleeping pills. A mela ye ta ole no sleep pills. Ole no sleeping. Ai fafta ya tu le ya ila to lo avele nei to tu mane o nanga e mawai lau ata. E mawai lo fia mo fa malu siau. E mawai fo lo wika. Ai. Awala kai e ke roi skanga. E istanga ta fo ina e fa mai e le ya le so e fia ka ro mai ro maka mai. Yo fo malu se fo o si ka malu si aka. Ai fo ka malu si ika. Wakile le menga o yengi. Malo si yer fika. Menga rinko anga ya ba anga le di mongi ku de pa maka ya oe. Iyo. Ma fo ye ika. Fika igual e tani ya fia. Fio tiro. Ya, fatalo fatu le tote ke lola o le tangata matua le o send maya ulonga video. Ma o matua ta tinno maya ta ua. He's back. Oi. Le aur ko malo. Oi. Ako, yeah, car can we have Mr. Iron Lake? Also, le yai Mr. Falai. Yeah. King Falai. And let's have a look at Mr. Iron Lake. Oh. Excellent. Alvisi, give me a smile. Oh, yes. Yeah. Le sa vai le vai le wala amir ko. Si ero fo yo e asiaka. Anga le ai kengi fo mai lai ko ya pe fa sa bari. Iwe, wa makanga ngo kengi fo mai ngai bo. Ni vai pe fa o mo i pinga ka bingi wo ngai wo fa ka bingi ngai. Ngai healthcare. Anga le kengi fa ku. So wasabalia ongo kengi. Ongo kengi. Ongo kengi ka suma. Al meyem la le ngoro tala. E to e fa savali il fa manaia pe to e fa savali il e fa vai vai. Fa manaia. Ai vai le chia. Ai pe fa ni chia lida ser kamalo. Ye. Vai le chia sa kuia ia. Ai te ngo fa ma kuri mu anga mal fa. Fa ma le ye kengi ka suma ide ba ia. O ai ma ai tuli ia so. Yo ma ku je fa au ko la ku fa le la wo ka ba ia. Vai yanga, vai yanga. Yanga. Yeah. Wow, wanga vai wa mia. Wanga ainga ke faia. E uma enga ai ke lola. Fa ku lo le vai la ai se kui la of wire. Vai umi. Ku sara la le loangi. Tala le rola ka ka a kui mai ka fefele le fia ka male anga wala nga le la fa ngat power le vai. O se si ka ko malanga. Ka ko fa nga vai. Ko ave pa ka ko fo mai. Oi fiu oi e ke rola sa oi. Nga. Esa oi la makua ayo nga le vai. Si va aila po fe fa ye long fia kama. Wala nga e kasi ara wa ye kule mele la kupungi e fe e fa masangi na sa vadi le mele wo ye. Oh. Ye no no kwa okay ni aka o fa mai. Ko me nga ro ka le so. Ma to malanga to na America. Pema ko o whainga o kia kiva fo i e. Eva I whao ngai wheelchair. Carl, if you can find that video where I was one of his servants pushing his wheelchair around. So le. O whainga nga whai e ma ko o I Amerika. Eva ai tatou I ai whainga nga. O lea la o wai akunga. Peila dangerous le mele wo o i. Yeah. Tu langa o lona ao male maa losi whaafowina o komaro. Wanga makarangoa. Oh yeah. Makarangoa fo mesi uso. Asi ia e ka wakua ia ka whara e whaikeke. Iwi. O whatolala winga o lau saunga. Mai whaiaku I lau kamaranga whaikeke. Lea o whaiar kala ano. Ampak.
Dia la o. Kwa I kai ke o fa minga o ke ra ku no ki pa o. Ya. Molia to malo faanga si mau so pele. Io e tu vasa. Ya. After fa malo longa le tua. After o ma fuanga i tata no ina nei me fa bene. O ma fuanga e tele na o ai le tu inga soifua i le mele o le tipi o le vai. Ia wa ka i ka ko ko le maro lo siba. Ake fa ko le vai me ki pia, wa vai fa ko inga le vai nga. Se vai me ka aro fa ko. Lo no wingo lo so no nga e tau te o lava o le tele ngona se me vai le o sona o ku ki ia vai. Ake me iske mi pe fa ngaki fo le ka mi ro gol vai ka. Ia fa popo ko im ka ni ra go. O le vai fo le tele na savali e tia ia se vai ai le o lo le ri ma ko le fa mai ma ko ka ko ka e so ko ka vale mai fa mai le vai se si lo se va ala na se ai querem se eu se vai ya molia tu malo fanga ya ma wa kala ioe ma wa tala fu ilele ya e fatu wa vai wai kai revisi wa se i me wa per palaka ngala ro ka die maru ai be me marka kompana wa se i me revisi para ka ki vida i ku le la wat wa ya molia tu la yo lo ke fisi dia tu fo ilele fa so fo marloina po a tonu tu langa o afianga o le tangata tele na o le mele o le ave esor vai o se mai lo o so fe ako so le vai o ele se suka ele se suka mama o me suka ya tatou maralonga let's go on a break short break say physical tv do faranga mai ele vis io e fa taro fatu to fo mai fa manu tua wa le malo si ke ro kakama malo si ro kakama male o mai I o langa wa ke kamba ka ko poko le ai ke ro e le spaile ko e le spaia e le visire ko I'm sure ale o kalo hanna ya wa va ai mai ro le la expose ku ya vis moli le wa ka ngo filo distract le ya dai mila I ona mantu malanga ka mai video ai ale ka mira no ma si video no ma ko malanga I America si sir mai can we have that on Nakar and can we play it yeah Gay roi. Or men la tu si sila mai. Or faske pun so ko ro le ngani man men ka aveska ma nga ye ya.
ia o vale alofa o le mamisia o simausu kauga siaki ka kamar verse 4 ea Mangai. pere o koe punga mai runga po mangai ia tu vasa Elvis au efa fonga mai ka penga mais ka ko update o lo soifua mano lo ia me asa fo ka nga esa we lunga fa singa update le tunu ia ole na fa ya ton na fi a ma mai nei ole ata to wo na inisio to fa te palanga le au ta to va ia tu meseli ata wa ole va ia tu esele tu langa ole ape foele o eli mai ai ia ila tau ia sa le fia le ungon fam sinonga ba le tau titana no le isu le vela le temi nei o le fa be mai ia limoni ia me se fo la tau uma bo le fia le ungon fam sinonga fa be fo il te ta yori tuanga e tula epa ata ngo fia to apili tu sa o le ka ma fai al vaenga lea e tu si le lima e fai se mea ina ia a afia ai le fionga i le di pale mia fa pe ku wa ia ngi fau fonga o le o manana o atangata nei e su e tonu le hit and run e le fia o e su e le hit and run ai ka mo fai manga o e kongeki la auli ia se mea e kongeki ai le fionga di pale mia ingi ka purpule ai o wingo fa metalanga o le video le no to mana o ai to su e mai o le video lea e tautino ai e limoni ngake le loar kamale ngo ya sen mangolo ke pisa so ko le video lea ai alu ala na tautalanga lea o le video lea sa fai mai pekesa lo ele todo tau sanga talu bai ai alu langa kaukalanga nga koe faasifo ai longa fai mai ire kamai kiki fa pea o le la tau fai o winga le na tau fai tu ali e tu tatere yo le video ona ole musu ke le oli mongi e loke le hit and run ai mana o e alu ale kaimi ma fa mai maule kaimi o fa msingonga ma kupi o lo fa alu i fa msingonge e ka mo fai pe inga ia se pi kanga o le sesunga le la auli le mali e toa ile moli mau Samuel e uye ole o mai a ona fai mai ile ruling por fai unga la fionga le tamai tai fa msino ele ai se pikanga ele ai se fa maungianga lono winga ele onga o se fa au kalasa ai onga ole le mafai ele o leo tasi na leina ole au mai le fa unga le se laui vavalu ia itulau le atua ole mangingo yo se ngor fa unga ua le mafai ele o leo ona avatu pe provide ni fa maungianga ola koka aioi conspiracy. I don't see it, Mike. Let's play that video of Limoni, please, Carl. Can we play that? We have that play loud and clear. Tau fai fatara noha o mta akulu. Au tuge se ina malofani. Mo fai alu leo leo. Au wane to eo atu nufa. Alu fani mau fuki o yai text messages. O text a tete. Au lela tau manatu. Pero tau chami. Ono tele matau. Lela to e vatu. To e mai mo le lei mai lava. We were going to play this again. But here's the thing. Whaafofonga le leia oe Samoa, ma whaamasingo oe. Pe mongi rea kua inga kalangoa ma yeili mongi. Mua, o ke leiloa se Sam. O ke leiloa. Ai alu, koe whai mai. E iai le ka ngaka ngā ruaku. Toi whaafonga le leia. Walanga o le tau te tau su ea. Pe ia singa fasi moi o le mori maua Sam. Le atau. Ale fasi moi. Pe mangongi moi. Tulo. E ke fika mai o ele whauinga ngora utala le utwatu. E ia singa fasi moi. E ia fo singa ngamu po se mangongi moi. Walanga o le upule whai mai e whawhau. Ai mana tua mai fo e uma nei po le lisitatu por kalame o le avatu wai. Le kiripi o le kala sa o Sam le mafua anga ngā alu ai le whale o limo.
Te whafonga mai. We're going to play it one more time. Listen very carefully fa mo Samoa. Te whafonga le mai ya I leina ma vai leina o le saunga kakare. Le malama o te riva ai I nei tangata ino ia sa me tangi. O leo tau mafau o fea la iai nei tangata. E i tangata na watu lo fale se vai tangi leo I mulai. O tau fai fatala noha o mta akuli. Au tule se ina malofani. Mo fai anu leo leo. A wone to e oa te lo fale. Lo fale mau fo I o iai text messages na o text akete. O lela tau manata. Pero tangata ni. Ono te le matau. La ka ko e awiri idi mo e isi ka ko video ia e uma le fifinga ngau ka koma nga video. O upu ia fa take credit to Rishi le fionga fonti ia o le fa nga ma video peno vatu. Le tau te ngalu e fantasia na I la tau ia tatou ni si o tatou so of so ni mai. O le upu ia le fa mafai la uia fa longo le atua. O te le mala malama o te le iva ai o te le iloa. Ko wa upu ia. O te le mala malama, o te le vaai, o te le iloa. Ai alu le whaamakalanga. Ai so o mai ai. E iai le kamaikiki por ka ngaka ngā ruaku ia kia upo se vai kaimi o iulai. Mai. Nā lua tu lea o utango tuli. E alu I leo. Fai mai markala li mongio I le kala le o ke inka le siai Samoa o le whamatalanga le o ke inka le siai e iai text whaamaunga o la ofisili le a taua ia te oe a ke I wa show up aku se kangaka I lo fai kukoa e ka waku ia o ese mea whaapea ai e whailo iai ale avi leo ale ka leo ai e koe fai mai e iai marua text message. E mawhainga e kuria se kangaka ma e kango ave iai raungu me lai text mai, iai text mai. It makes sense le ngā mea. It makes sense. It whengo o venga sa ungu mele ska ko kere ilo. A me se lau se me whapea a fia I se o maliu. E whain kā kere nga. A furinga mai renga whai lau suia. Ma kuri fo, e mai whai le karonga le wa umanga ave le whanga. Wa uma. Lai, lea e fai le la me lea e le avere fanga. Oh, yeah, okay. Man tole la lua I fai lo inga lea. A o le fa akoru loa. Man tole fai lo inga mua fa mai se furua fe ai fai aku ngare I vafe. Okay. Fai lo inga lona lua I lima. Sauro fai lo inga longa koru. Ngare koru se lau. Man tole ai alu no mafu fau de mafa karangoanga. But o le ala so fina ngalo le a taua me se fo ina mai moa mai a Samoa. E ke karikongu I le ko inga whaamakalanga pe a whapea o le sa e whaakarangoa nga Sam o male e sau e whaakarangoa li mongi e whaingo fianka ko karikongu inga le ko ai nga whaamakalanga whape nei mua o te le I vai loke kusie lalo o te le mana malama o te le I vaai o te le iloa a le alu e whama e iai le kamaikiki ngā luaku who is that kamaikiki? What's that? O whasiringa? O ai la le kamaikiki le ngā ruaku I lou whale. E mau ki ngō Samuelu. Nisa o tala le eto. Ja. Onga whamsi ngone ke ngei seo mga kufoli sa kaung kua li mongi. Sa kaung suwe li mongi. Ai le I suwe li mongi. Ai, oke kali ke si le nga whai. E mo kua kari kongu I whamkaranga Asam. Oi. E mo kwa ka kongi e ke si fam karanga asam. Ke msalo anga kuli mongi I o mo wori ungo fam singonga. O le winga le tu fatu la tatou wo va ili. La ka ko va ili la. Fa maila na o te le va ai. Tolo. Ave se ia o ke le marmlama. Ai fa mai o te le va ai. Ai halu li sa nganga fa mai. E ia le kangaka. O la ofisini la. O ai le ke le iwa ai ai, a o ai le nga e fa mai ngā ruaku. O ka kasi. E ke kau waso, o le winga lau te whai atua, e te tau waso. Ai nā rua tu fo I tangata le tu never le pō. O ke le iwa ai, o ke le malama, o ke le iloa, ai aro mai, sa iai le kamaikiki, ngō kuria, surely, nga e avea iai le telefongi,
Whawhewhea langa e mawa ke fongi ar kamai kiki lea. Awa ku ngele au su ele atau o le mele le whewheli mongi. O le mele nga ki whewhei. Po o le a lo kiri kinga o karangoanga ngei e mafai ke le. E mafai. Ona toe lea upu retrieve. E mafai le lei o nga koe au maia. Kosa pe eke e oku roka mai ave le au su e ave e ili whaakanganga a ko le full authority. They will get it from the provider. Ko don't worry, a fai o ye sau vaenga i o le Vodafone po o le i le afoi. Lale ngō resi vaenga, Digicel. E msa o haka mai e msa o hai le main provider. E sau mai sake rike, koe su e mai a mea ia wakiriki. E koe su e mai ka mai le history. E le o le mea le ke pipole, e le o le mea le ke fefe. Le ala le te nau ai lava, ina ia iei se wha maonianga, o se wha wōwōnga po o se kongeki vāvāla lata ala auli le mali e toa ma Samuel, ma Sam. Inga ia whai ma alofanga pe mana o e whai i ma focus, ai wha kua ngai oi. Ole menga luku fisiri, e wha whewhea langa o ola ungu mela le kamalea. Ole si fisiri lau tele le i ataua, o iai se si kama. E iai se si kama ngalu whalo rimongi. O le wawatu le call publicly, e iai se si kama ngalu whalo rimongi. E se mai le wadi e ngofa kaule e konga ai ofa vare ku ues ngai kamik savai. E iai se si kama ngalu whalo rimongi. E se mai la ia Sam. It is easy. According to him. Na vai la tatou iai. Pea no whaiatu. E la vare su e ngolo maka upure lunga I kako por kalame le ato. Leo. Ai se hala o ko le fisiringi ai li mongi langa kaukalanga le. O kaukalanga le nga ia whaia mai pekesa. O le tautalanga le na ia whaia mai pekesa. Fa mai o te le loa o te la koe play kasi. Koe sau kasi ya. Car, can we play one more time? Lango ke manga o ia makua longo I longo a re whaafonga le lalo langi. E ka kau I kangaka su e sui. E tatau I tangata su e sui. Au kau ke polifuele au, au te polifuele au whareanga me ia la o mai langa reo mai e leiloa la mauan la kukama. Ai e tatau I tangata su e sui. Ona matua o ifo e sui le lenga mawai lenga lea. Ma o video fo inga ile o sefe umai ave le au su e sui. Pe awa. One more time. Listen very carefully. One more time. Molia ya Samoa. Te whafokitasi ya. Here we go. Ele malamba o te riva ai I nei tangata ino ia sa ina tangi. O leo tau mafo whau o whea na iai nei tangata. E i tangata na watu lo whale se vai tangi leo I mulai. O tau whai e whatara noha o ni tau kuni. Au tubile se ina malo whale. Mo whai e anu leo. I want to go to the farm. I look for them more for you. Text messages, text I will let them know. They don't tell me. Only to the matter for you. Vai. Sila. Ia ke makauri foi asia ka pe malava ngara ru semi o ka o ye le mia o ka wa de moki. Nenga ringa o semi o. Ioi. Nenga ringa o semi mele. Mana tu ole mafu anga lea. Ole mafu anga tonu wa lea. Ngalu semi o wa ave leo. Mana tu fo. Le ngalu o le official leo. Nto fo fa mtalanga Samuel. Ina o atu leo le fa insingia ska so fa insingia. Ina mo ina maleva no na ya lo loitai. Malu lola ia kanga kale. Kere fongi la le o ka o mai. Le o mai le so e pepelos ia le li le o foi lingo. Ia le mia sua. Ele se kere fongi. E pepelo ele se kere fongi. A le tala Samuel ngaru ku sa or kanga ka kongu ale neo. Fa mai nga kango a kilo ku pe ka elang kere fongi ro ku nga. O di mongi o ngar ka vale. Samoa. O Sam o ia le fa fonga mo mai. O leo si ngia mal kelo leo ko ki ala ko mai ka u uma number plate akanga ka fa pengi Samoa ele fa nga kanga su en nga mea
Se ele finga ka ko le winti ska ko mai ku. E ke e mafaianga ngalo kilo ko ola ka mori a ko ngar ka vale le. E fa pena. Nanga pu ele ka. Maybe o le number plate, maybe ka ser kilo sam a yele mier ka vale. Lo le ya ka vale ai. Ya, ema ko foi o leo ngofo makulu le plate ngol la ko me foi yo. E mafainga su e ai pe afa io. Ke na pro ile. O le fesili la le mafofau. E ye se telefongi nga ave Samuelu o. Sau yele mia su amuli mai si o fo mai ye se telefon. A o le tangata le na taita ia le su enga. To pa isa pani. Io e ku pa isa pangi. Fafonga le report ile. The second video please Carl. Fafonga le leia. O tonga lea. O se vaenga o le tala lea Samuelu. The other one. Ole o tonga sanguanga Samuelu. Le umato e umai fa tai tatou vaenga ye editing tatou video. So a turisi. E mas fo o nai atanga ila tou ia le te fa ngai na mai la tou kilipi. E fa mani no ma fa mana mai le tatou mtau. Toi fa fonga mai la lisi tatou kilipi le. Asiata. Ole la veo tu au sa o pueina mai mata i le kai milea. Ma pue mane number plate per ka vale lea sa so ai. O ke lo ingar ka sa ka yanga le ka vale le sa ka yanga ingar ka mai kilo tu au. Ai o ke le loa po ai kongur ka le sa u ka vale lea. Ma o kango loa la ia abakule. Le number plate mafa ali le sunga ali leo ya sua o yele mia ya mafai mai lo malanga kala sa kango ka ilanga telefon le number plate there I fai mai o le ala ya mau kingo ai lor ka kongo e onga len krusa. A few moments later. Malo sam no ani lo mia vol divang o le voli le tu mata e tu foi le a faila na wa sam no e le suga ya tu pa e le o ya e le telefoni e ma fai ona fa pense fa mtalanga e mu ya la tala semble na fai ona na ye le telefoni na na vatu i na ile matanga al bengo le ya na ile o menino me po ani me o ye tono le telefoni ali ya foi la le wale mol mawirmi wale warning le te va ya tune na ave le fiona le tama te famasino ya tu pa o tala na mau ana mol mawia e watu muli tu pe tala na kia sei o le na la na fa longo ye tu pe se yo watu moli mawia na fsinia le o la na mau nga ile le itali i fasili tu sa ayole o la na mau le na watu lu mal famasino ai wata telefon kasi lang nga me le wo ka fa maungia ko sa ola ye telephone sam na abele leo o le wo fa maungia mai le fionga ile sa ile leo sinia ya tapa ya esa ola ya ye le mia ang sar nge ye le mia po fele lo le nga walu kong ye telephone sam ya vai la tatou ia ole kele io mau anoa mavaenga e wha maungia ai le mori maulea po le eyewitness a lea la kau mawhai ale au wari ia e koe kau mawhai e koe o i le conspiracy ai le se i o mai ia se i o mai i ngā whailoa le hit and run na le atu o lea la umo kwa mangingo i o e kupa isa pangi o le kaikai e iai le telefongi ngā wako sa mweru langa vai ai ui ile sisi o le ile ke ufa ma vai aru fa kanga fa ngar wengar pam kesi o kukuila le fo ye mori mau mai le telo tangata na la to fa ngar wengar kukuila ma tangata ia fo itala na fai o e wingar ma ta bulovalea ona lo le to fo mi to fa ngar wengar ale mai mo ka so ko se la na ton o le la e fa maungia Samoa o le fa maungia e ia ke le fongi o tau mo mai va nga ia o pipi fa kasi fa ngifo mo lawa i oeli mongi e iai le kanga waku longa fale kau mafai e fa kalangoa nga ia i le maka upura sau le mori mau Samuelu nga alu i o fesili iai o ia nga laku kanga kale i ka vale le ku mai ia ka for fale o nga o le fa la vela vele nga kupu
mai me ngai ka ole la ko fa kala ngor maka e u ye falling mai ole ka twist like ki li mongi le fa ngor fa makalanga o ia lai twisting ai le o sam at least o laenga ia admittinga e iai le kangaka ngarwak e iai malisi mea nga ka umai e li mongi o lo o iai ni ala fetusia inga so e la ke fongi le sapina mai la kala ia walanga kau fa maungia sapina pe yor melen ko wo sapina mai le voice mail le ele va tu lo mama to lupe ai se ala me ele sapina mai ai la po ala fe texa inga ia ngafai walanga nga yo Samuel u le sia nga ilanga fa tal nonga o lai ai la tal nonga Nasi sila la. Kasila nga fangi fo lo fe kawi. Ko sa mar fangi fo le alen ka ko pisa umba pe yai mo se kerfong. Le fo ko sa fangi fo e fe kawi le. I oer ka leo le sala to fe ya lona lua so suenga. E yai de kerfong ya Samuel. Nasi sila. Ma sa pu ele single ka va. La na. Ai ona ole o fiu su e ku so meranga e fainga kala. Onga ole o fiu su. O le ilo le sa o ilar kala a lilo mai ava mai nga. O le ilo po fele lua le honga ua kongi ia ye. E rengei kanga ka o sua. Ye le mia. Tatu wa ilar tatu ye. O mea la ia mo meo mau a ngo me ngi. A le la tau tuli a pu lava. Tuli au pu lava le la. Conspiracy. Ole issue po inga mali wai kwa ai conspiracy la ko ia me fa ele kau ele tulau ta dia le na me le o file ruling at least le atua at least o le o ka ko over it wo uma whether ele fia ngisi yes of course I have ngol apili but at least o le o sau sei unga mo ta to wola fai se ka ko wola makwasu engi runga awa le mori mau mai le to tele aka ko wonge le mori mau le ai pawalor ka kale kusi e lima le ato sau mar fa metala ngai le leva le eskengi le ai ko fa forka o ai e yese kongeki al LTA yanga i mei e yese connection al LTA nga i de me le i de faingo le wala matulanga fa pena e yai a fai e iai. O ai le officer sili le si kanga kala nga si ngia ko kongo LTA kai minga. I think po lo fai ngaruenga o maltemine o tele lo. Le fa mauni mai le to tele. O le alo fa singo ya limoni. E fai ngaruenga le LTA. Ai se ala o sa wel fa ka fo le. Leva so ka un fai me le ale o kupu lo me le ai fa ko asa fa ka le. Vai nga titele ole case le ato. Yo. Ole me foi le wa ira o la mai ka wa ku le i vai nga le pe wa o underestimate dale pole ya Sam. Ye mo ko foi Sam. Ole intel la lo ale. Ko ki detective Sam nga ro ga Sam ne mo fai. La foi nga fai ke le lo Sam ya limongi. Aqui me acordo foi ngala praia e Sam faro limão foi mai foi la caro limão e mo ko foi lo seringa por cava nei le kuma ngai lo le e Sam por cava le ngo poera le se so e que ora ie o ngalo ngo ma Sam ngo kikiro ki o ngalo nga ma fu mai nga lu fa ka simo le o ko ki detective Sam ai na vatu lava sila ia ile isi vaenga e ono maua o majoy manis o ingalo lenga finga kai lo maka upuda e no matua i o ngau lava le ataua ma fa foka mai le tunu tua i o nau a po o atonu tala noanga Samuelu ma se ma limongi lenga le wa admit limongi o i ka kaunga makua i counter lava i le suenga le makua i alu i le suenga le ole makua i o ka inka le si mo ka fia fai kala
po la kua paka kua wala ngau lefa mai li mongi le yai message ma text messages. I wonder po isi kalangoanga. What do you think? Afo kalangoanga fo ile o offer fo ie e o kupe le afi mo fanga. Wa e so kwa mele mo fanga. Le na tonu lava. E whaataua i lo loto le a taua ma le whaafonga Samoa. Upu muli ma koe upu a le fionga ka mai kai whamasingo ya kalasa. Le na whai e pia ungani le sa whamatara mai li o ma o la fu reporti mai e au whai news ma le media i Samoa. Ora ka kalo muli i o kou e su e po ainga mali waikua. Ma ai. So o la ua sila fia e kalasa. Le a fionga li tamai tai whamasino. E le mo ila mele kau kuwa iai fa pian kou fau ai paula mele la ko wo fai o lo su e po inga mari work kamera o la uta talo fo ile ka kia ko conspiracy le nga pe folinga mai la tatou alo fanga u mai le mele ai tatou wo se su hit and run tatou wo su hit and run malio ko finga no mai le ko ka fian mer ngale ya tau le senhor cavale me siringa ka wa asiaka lai senhor cavale tala noanga il telefoni pai le mafai nga fai ko ki au le lo le mafai sa mo nga sapina ngi mea no mo ia lo tala le ya tobo mana tua ole recording le e keisa le fionga ya toi lupe sui par mia le wo fa longo ai le u taimi ua sa wele upule o sapina ka ilo ngisi Wai fo ile le wo maka fa lo ngol le samangia o le ave kusi sai matura fa pena o le fa ngai no le mele ina ia au watu ni fa matalanga mani tulanga fa pena e fa ngai le malo si angol tulafono fa ko fa lo ngoi ale i fa ngai i keisi le o fo yo o to lupe so le la wa ka ko fa longo fa fonga samo e mafai fai mele o le whaonga o le power ku la fongo e eli mai ai kusa koe ki kia koe eli merkanga kangkang pe atu usesi whaamitalang e koe eli mai ai ngi mea wa uma nga fiu e kiliki ma uma po le halavar whainga e koe eli mai ai reka malea aru sa o provider ko ngeki ia le iei kusa pe susungu ke fongi kusa pe kongi moanga sau e koe saua se imai ai reka malea ia dea ula tasi lea vaenga a o whaafofonga mai ia le head o le suenga lau fionga fo i lau tofari o whaatau balama le ua e anga i head le cybercrime o a uma fo i maisi vaenga ia po i fo i le headinga le tūlanga o suenga whapenei e mo o mia le kalosanga ia e mese fo i au kau ke porkeli nanga lela au aku kama seifa ko armaua kusa le ilo e di mongi o la ua whaanga i oi kai minga i le suenga awa ele ka ufisiringia fua tulowa ya Samoa malantu ke rola wale van konge ki kambaya de sakeriki anga ele provider le po le Vodafone to low le ta o Vodafone po le Digicel po I love le ye ke le fong yela makua I ku ua inga ai makua sapina le le inga le ngata fo ilea o le lisi a to o vaenga ye to tonu o le talnoanga te fong ya sem kasinga ke fong Ki mo ko fo ka kalwanga ma ko lupe le kausanga linkengi. Sai ka fsili le. Pe ko e mo me ia wa me ko o ke minga lai ni ska ko lupe te o sokainga. Telecommunication. Communication. Ma fa ka ko lupe fai. Ai basa linkengi sa inquire for ingusila. Fa me fai. Pa wa me o le fo le appreciation o le fa ka ngal malo. Uma pisu po. Uma pisu po sa ko ingo ko le fo. Eyo. Wata tauna tatou wolo e langa mai meia. Se ia kako fisosoangi e kilia le ingo li mongi na nanga manga li mongi kilia longa ingo Yo o me fai mo ia se me fai mo. Tatou fisosoangi e kilia le ingo li mongi. Kako fisosoangi se te wiska. Manga ia nga faupunga Samoa manga ia na faupunga. Tatou fisosoani uma e kilia le ingo li mongi. Mai le melea ina ia tatou no uma su e mai tala noanga I lan telefoni.
Ako ngoi mangai ngai le fika i ngai ka. Mangai ala. Ka o ka ko sui. Sui la le whapunga. Whapunga. Ka ko e whapunga maari ngori mong. Let's help Raymond. Help him. Let's help him. Yeah. Abe si ko ingo mangai. Ya mangai. Mangai nga ka ko au whakasi ia le lei. Ioe omi mai sau yes. Omi mai sau yes a ko fia. O le tatou anava le la fai le melea. Let's help Raymond. Raymond. Yeah. Inga ia ave le whakanganga, ma ia ave mea uma, e si yaki uma mai ailang kerfong. Whapena whaila kerfong? Ia. Whamamari wongi ai judge roku le por whasukaka. Ia. Tatou o lei manga ia. Kako help, let's help him. A whai wa he can't help himself. Ia po nobody can help him. Kako wolo lai help ia. Ia, kako sosoangi. Kako sosoangi le iai. Walanga yo atu lo leo. Ia ona sa ili umala ia leo mea umanei. Le isi vaenga tau te help iai. Whailanga drug test. Tole, maresi ranga meari. E la ko mai ko fio iri fa fori ere ko se yo sa mori se vai ko drug test. Sa oso. E te tau no se vai drug test. Ta si le vaenga tatou help fo ia na ia e na ia whaia lana drug test. Ia, maka kusosang fo ia kama mai ngale whanga le ngofo mawe asa. Tasi le na vai. Vai whawhikai, vai le loko ngā kasi o kako porokalame. Thank you. Vai, kau whai Yesu mai tangata. Let's help clear his name. By what? So e mai ke fongi lea yang karangoanga. Ai ke sira fia oi. Ia wau ke ro ngofo kiriki wau ke ro alo mau kai fere kemma. E fere kemma wau inga fare ke kele la ma ngafo ka ma lo le fo yo le $1 million man. Ele ai ma se millionaire ele ngi kemma lo ngafali. Ai ka ko mai o me mo nga la wo rekiri. Awa aso e camera. E ma wale le ya le aso nga wa ko. Ye Samuel. Wasu wa camera ke nga camera ko. Yeah. Ko upgrade camera kumaro. Eyo. Ya, o le isi tangata. O le isi vaenga. Let's help Raymond. E kilia mai le conspiracy. E le or conspiracy la le wa umanga kilia ia le fionga palmia mal to manisio la tu vaenga. Ai or conspiracy le nga foi fa kongu e Samuel. E whanga i al palmia. E whanga, tu lo wa lango lenga ngana wa so uma. Tangata valena, ia whai furkan ka valena ili ma mai kai ka maiki. Kusa o hale. E whao ngā e whanai tu lo. Ia le fionga i le pare mia. Po le sunga lau le male toa, i le teimi le nā o minister whatoanga. Ai maise o olo. O olo. Ia woso ngei li mongi ka umai olo. Woso ngei lani mongi ka olo whamai. E o ia olo e le. E o ia olo. Le la ka ua kua. No, honestly. Le la ka ua kua le makarangoanga ma olo. Le ataua. So se malanga mai ai olo. Te mia o tatou vaenga fo ima olo. E tele ai Mateo ma le uso lo ia ma drive solo ma. Nga ofisili sa o ya olo le melea. O le talia olo. E sa o ngā langa whai aku kamalea. Ai o le tala le whamaina ia. E ngā ke le karikonguinga in a sense fo ile le koi kiki a peye whakara e fo ngā le vai koi keiro fo iwa langa vai whamai si au vai kamale ngā sau e peye koi kiki au ngā le karikongu e mawhai e kamale ngā whai ngā mea. A lae i oe olo. Ngā hepen kusa ngā lakule, ngā kauakule me lea. Ai le whaapea mai. Le ai e pepelo ngā kala e de iai se mea whapenga. No, o lai e oe olo. Pa it's nearly le ngā kaimi fo ia mangkua ngā kaimi pei o le whale leo olo i lunga i Samoa. O le whale leo olo le awala la vaikasi. O lunga i le whale olo. Ngā e kifa mai lalo. Whale lori mongi ngai langa vale. Fika mai le o tau le tua i ngā mawhau a o kua oi. Fita mai o tau le tua i ngā mawhau lea le tau o vatu le whamtalanga lea. Of course e whainga kāia o longa so o ngā whaia fo i se kala ngā kai.
lenga ola ngo fo fa penga ila lo e la lo I o lo ai no I mongi a ki fa me la wala vai kelenga so e ma e fai ngo fia nga read between the line le kala ngo fo ia le fionga ya o lo to ta o lon sofa nga fa ko he mo ia di ngai kala fa mai ia e sao nga o ku kala lia e sao le nga ba ku fo ile ai fa mai ia ha o le me mongia ia e ma ke next door ma kulo ma le lafo yuso e ma ke next door ma le uso e ke rope ma fai ngo fai nga me yo ka mo para ai yo fa penga ma ai e fai kanka con winga fai kanka le ma kanka fai se me fa pe le na tonu wa ku so le fa penga mai yer kala ele o fai mai la se o lo ia ele e pe pelo sem no ai o langa take according I la ingunga ma according I la ua fai nga wo mala ko fenga nga le inga fa kwa oi le pinga ke le kar con winga ai e kupu le mea a fesiri la anga kupu o le fesiri nga anko ki a kupu anga kupu la ia ua uma no le me le fia kar con winga ai pen kulo tato boy me sa lenga nga happen se me fa pe mo yes fa ilang yel fo longa stasio fa puller mato tu malo sa va so ngal mo le oi lo nga lau le va ulakam sa kupu la me fa pe mo ana to e tupu la il temilea ia ua uma mo fa krasua mo kangaka ia pe ngi uka ko karango ka lo fai e va ie ko kiki aku ku fa kasi fale ale o kupu le me pe ana tupu le ya to ia wa le kana sa bele fa bale fo fa nga me nga le nga lu al si fo le e mo isa se fanga e mo ngai fanga e ye fanga ke fo ngai fanga wa fanga ngai fanga le fa ka ngai Samoa wa la ke ngai ri mo ngai le se fanga a fenga me Samuel fanga le Samoa ia ka sia kala Samuel fanga nga me ri mo ai mo il fanga ia e mo na e le fa menga ngo fa fo e ku fanga ya tero ka o le nga ba il fanga dai lo official le ka il fo po le nga fanga po ia o le te leo vaenga faa mau ni o le nei mau mori mau o le alanga e makua I paso I lo mafau po o fea le mafau o la tulou le mafau le leo li or kakale o longo ma le tangata le e suafa ia Mona Lisa ma le tangata e suafa ia Efo manisi uma ia na around le faya fai unga oka ngi vaenga ngi green light o le mori mau Samuelu le adaua fai mai le mori mau Samuelu kako amaka mai lang kerfongi danga kerfongi na ngaru ave o mare number plate fai mai isi pepelo le inga fafau ai sau le ai fai le ko lo ngor fam singonga fa maungia e kupai sa pangi e yai le kerfongi tik le merga fai mai le mori mau Samuelu e aru aku o le falo li mongi o aku ai saulea o le kavale fo ia e fa mai aku ai vai akunga e ofua fo mai de kengi e o mai markama kasi le vaenga o le winga o la utala e fa fe fenga I loa e Samuelu ngei mau mea uma ai a le o se history le ai o ai ari mongi le nga ke tina inga e lau ke le masangi ma Samuelu pe ka ko wola kulkul ai sau fa makalanga e o ko sau e o mai le kama ma le kengi po son ko alua po son ko fingi ai faile ofu fo mai nurse palanga ofu fa fo mai lenga kala ngoa ku yai po ai onga le ai fa mai o ka mala I lunga o or fesidi e yai se fo mai e konge ki anga ile ai ngori mongi or ko alua ronga kari tik le nga vaenga mai tik ku saka ko alu be fo ile ngale fa ya ma tik le king pusar nga longo winga mua sa ola yer kelfongi ranga ave leo longa lua e aku ai fekau I markama markenge o fo mai pe fo mai po le halava fo ringa fa fo mai o le fisiri e ye se fo mai le ainga lea o le kali o le ko rua o le kali ba mo fo nga e mo ngai sem nga ro o ko lunga di fo le la kali o li mongi malong to lua e fe mo ba nga ba I kamale a fo ile tete fa yatu o vaenga ia
e kaule o lo loko se le ki o nga umma nga fa makala nga ile afu ile ngor keisi fa mai fo er kala sa nga ri o le nga fai makua i o e ma menge makari kung le keisi kulowa le keisi za King's Council ai nga makua i o e ma menge ale wa ko pusa i o tik ke le fongi aruaku yes e ile tora in law for mai oi do wa ia arua kuirunga karkalangoa ia so oi manga mea kuile lima olesi e ula le maalesi ia umala ia markupe ai sauli mongi fai mailang ka kingonga langa ulua i video anga fala wa ikele nga fai pu e mai pekesa ai fai mai o te le malama o te le iwa ai ile nei tangata o sem ai e iai le kamakiki po le lava ma ai tik le sking pusa o le arki ki pusa nga o tik nga o fa sa fo e iai le kanga lu lo fale ma vai la ka ko le foi fa mai iai la fitek sa inga ia ai le yo o mai ai povi o ngi fo aulo or vesili e ngi fo aulo si vai e iai ma fa ka ku peri bo fa mole asi vai a ko e pu so ngalo fa mole a ko e pu ma so ka fa mon si pa ma singa u ka mai livo i le ka ko ya nan ovo yetu o le tele male ano ia e ka ke yo i fa le furfuru ka ke le yo e ka pe erking ai ta do ye tau ke le yo e fai e toe fa sa vali le mori mau fa mai e fonga fale lua le fale le ioso le tu le ye le tu yuta ai oso le tu itai le ku mai mar pasi or fesiri e ye se pasi nga ku inga wo ke lo po ku ke yes e ye le pasi nga momi pasi fa marunga ku le ku kama kauta e fa sanga ku no mara workele me myself and I go vai fo ka ngi vai ngali ato lord ai avaku e fa mai su enga ai fa mai longo mo ngadisa fa mai mare vai nga ya ku pa isa pangi ele ai ngi funsu e wingo yo ko ingane onga wo ma sangi mo ka nga le i cases fo nga e alo wa ku ule mo len ka kongi mar case le ko eu se ser ka mi kongi ko tatou maralonga fai tatou maralonga pupu to foi mai fa o tatou por kala bene vanga fiafi Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa.
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. O le Os Pacific Funerals na whaawai le Tasi le A'e iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i awa unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafuaina o le awa unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mō le ua wala au i eile atua. E ave se eile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulfai tu la i le fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea i le mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni whiaviai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga. Tebro watile o Joyce Fuba Tasi Mirucho Charlie Tulafono. E nei vanga o le via o tatou ia i le faʻasoa. Ia o le mata upu whaau au, le mata upu tuli mata ilanga, le mata upu lau lunga lea. Lea ua leve vela le kaimingi le ato. O le mukua vela. O le matua vela lava. Hot topic. Le teimi rei. O le nei fo i mata upu. Ai tau tele i toi o, i toi playlist i tatou video lele ato. O ia o te loa ai e se le wha mahoni o le fina ngalo moni o le atua le sailinga o le amio tonu ni taupu lea. E fiu le o fia, koru kausanga le akau. Koru. Talu na saule mo le mau o sea mirunga. Wa fiu le au vaenga ia ki ngeia ilalo. E la walunga maku mau dunga le maka upu le vevela. Mai ua tō sina uma iai loto maanganga o tangata. Whawhekai le ua amaka mea le fionga ya kalasa. Manga e kele. Ioi. Ai o fongi ngaro ka ko kungu o la solusu mo fale a besa mission fonga nga alo ia abanga le ala scores full faile sentence o rongo winga. O ka apunge le la ka ko wako ya ka scores full. Wifi ki por ale fasala nga foi ku ya sama marine ma fonga ma sipai. E ko la nga foi meio ka ko ngai. Le winga na le na te faiatu. E tu maua le maua lunga ma le laua lunga. O le nei case. E fiu lava le kele ma le hangoa i o le mau whaafika auri o a umanisi ma ta upu e fetu leni ma o mai so o lava se taimi fo i le ia tātou ma issues tātou te whaasoa i le ia taua. E peinga anga o mai ai runga ma koe mauaku. O mai i runga ma koe mauaku. Ai tu maua ma tu maupea. Le laua lunga o le nei mata upu. Ai, o le suenga o le kangakanga so asi ka mai kiki lea tu lou ia tu au. Ai, wa avea ma pei o le kalafo i le pei o se kala kuspa i o le maa tuli manu o le maa na tulafo ina le tufunga. Wa avea ma maa tuli manu au pito o lunga. Ma me pito o lunga.
faku mai le ngoa yo le mau cases ma le mau cases e sau wa e uma e ai toi molo au tu lava ai fa aku ma winga pea le fa to sinaina male no loto ma fina ngalo tangata ile sa ilinga horingi maka ai wa fia ngi hit and run or city wa fia ngi so ai ka vale pongi eskengi tauta vale wa mari di waile soifua ele fa pea le la wa lunga mare kingo u kanga ka kausa idinga ai se a wa su enga kai or city dia ai se a wa su enga kai ole e maka ukia ri atu o kali langa o kaka fai pule maka kalmaro le pio ma o susu inga mengi pa ngar me nga so ange si pingi singa lenga e umia ai mo o fiengi i me so anga afia lo fai pule a fia leo a fia ka kalmaro so le o mo kwa pulo mo kawa ke isle o le si mele fia fa e tauna fa manino wa e taua mo su enga ma argumenta leo a loia mai la to e faia le case le la to va tu wa mane na video ya sunga tulisi fa tai la vale fa nga ya video le fionga ya for the tea ai lenga u fia ko du ya kausanga karuai nga faia fa tana noanga ya wa e ele to le mo mia foi le ko fa longo le ngai le nga ma vai le nga tala Samuel na fai o le ala fa pe mali mongia fa pe mai e hit and run fa pe foi o le cargo sam ai witness nga ai o yang la beri sa ne ye la vei ku au le ku au ne ye se mau le que lo po fe menga ka to fa funga la la to play tu le security le e fa va vala mai ai le me tonu na va ai ya Samuel yeah, can we have the KDP please Carl play o le la veo tu au sa o pueina mai mata i le kai milea ma pue mane number plate ka vale le sa so ai okay lo ingar ka sa ka yanga le ka vale le sa ka yanga ingar ka mai kilo tu au ai okay le lo po ai kongur ka le sa u ka vale le ma o kango lo la ia abaku le number plate ma fa ali le sunga ali leo ya suwa o yele mia ia ma fai mai lo malanga kala sa kango ka ilanga telefon the number plate there ai fai mai o le ala ia ma o mau ki ngoa i lor tanga ka kongo e onga len crucial ia ole ala sau toi fa matala ina wili linga o ko le mo Samuel fa me Samuel nga ke le lo po nga ver ka vale Paule me nga faia ngai le nga vai ka vale ko pu emba le sengi o me nga la sa ya Samuel ai fa ko ai lo Samuel o ka vale le ala ngo alu ya Yeremia kango Yeremia o mille sengi o ka vale lu ngora ke fongi le fo vai ele ai pa le fo e fo ngi usila nga o mia le lo sengi ali fo ka vale siak por ka vale so o me nga le fa Yeremia o fo o mille le sengi o ka vale nga o se fo le sengi o so ka vale le la fa ko ai lo le la fa ko ai fa lo kala o i ngo ko le ngelo o ka vale le ala le ngai ali fa penga ba ai ngai lo Samuel o ka mi le nga la ko po le ka mo ka vale le nga ke li ba ai le ala ko ngo ka vale ona manino la fa mtalanga manino yo fa mtalanga le au mai longo winga pe ato e fa mtalaina o Yeremia su leanga ia koe fa mau ki ngoinga ya Samuel le kanga kayonga le ka vale awa atu ye le faingo le tala le au mai e nga foi wale fa fonga mai foi ila tou ole a to fa wa wina per mta upule le nga mangi ngoa le fa mtalanga o laenga maua le aka o le Land Cruiser le number plate no inga pi folinga mai nga vili runga ki aka
ia wala fa vea o pogi sa ile ulo kile se ole luo ba ole ku poni ele so e manino ala le fa ingole e mangingo le fa ingole mori mauia la sa o longo winga o le siaki ngai o ile leo le lo ai le lo ai le ia ka o mai ro Jeremia su o kanga ka yonga ka vale nga o o li mongi ia le ala e fai mai pe ese se fa karango nga se mai ia ko ese ko ma paule foi siaka ole foi que ele i ai kingo ia Sam o li mongi nga berka ba ia na e possible ele o li mongi nga berka ba al ka ba li mongi ia oila yo esa ka li mongi e foi langa ese la ka ba le ai lem foi nga e lo li mongi ka berka ba pa pela ile o ia afa pero ia e lo le li mongi le fufi li mongi ka berka ba pa fa ile o ia ami le singa fiwi le ka kikiro ye ia mana tua mai o le la to ya lu la to manu mai lunga ulu ai moli mau lava ile ke selea mana tua le pepi sita o mana tua fo ile sita ngata le tamaitai le to la to talanga o mai lunga ka ko video ya te lo foi le fa fo mai ka ko au su esu to mai foi fonti tu li si le ye le fa talanoanga ale tina fo ile o tu au ma le tasi o tamaitai po se teine mafini le fa mai o ia e tausi tama pe fai ngā ruenga po se kofa finge e o rimongi po se kofa nanto mai le na fai mai ai le tae ao lea le ka ua mai le kenge lea le sifuru afi ai manto mai le ta ua mai le sifuru afi o na fa pe mai o se fa lave sa tupu lava ile aso le tae ao le kau afi le kupi ko ngeki le or kala nga mare mori mau sa mueru le nga ruak fatoi o nei vai nga uma le la ko la nga uma mai ai luma ai o ke popole ke le limong e nano fa o te politeli le nga nei mani no yo mori mau e paulu me mau ki ngo o le number plate lo ka vale ma be fa pena ia o leo nga e tawra mai ai le muesua lesa ia ta ua ia io le ta vale oi kusa lai foringa mai o low suafa fato a pop up mai ina ua confirm mai ia Jeremia so or kakala nga aria e mai lo ngo irunga awai ma fayanga va ko fa pe mai Jeremia so ia ka kia mai lai isi e makoso so ia ele nga ka ua ele mier ka mi lenga la poisa ia mo ko foi ai nga sa ma be le mi lo foi la o kar hore la o fa ko ko inga ma le lor ke le or me le ku ko me le e ke e fai si ke le mare o nga story or me ngi e matua te le lava ma o nga le nei tu inga mata u na wingola tala ia e ta ilo iai ai o se mata upu matua mo o mia le avatu le au su e peia ona saunoa ia le afionga le tamaita i whaamasino ia kalasa mo o mia te le avatu o le au su e mai fafu e makuasu engi lo ona maka upu le so sangi kako kama oyo kako kama ia maku fafu ale na tonua matua tu ia ile faatu tuanga Vatu ave uma ia ile faatanganga matulanga uma. Ia walanga la le walua ile ko hit and run la mele wo ya ka ko sa mo walua tatou story wo yai. O le story mo o le hit and run. Ma le story lo na lua. O le mera story kulep. Tore fa ko ngi ko ngari mo ko ale fefe ari e fa ngi kala. Ai mangingo yo fa ngolanga. Ai fa mai o le mero tatou fa mai o le kama sa paki le fast sa pu ka inga kama o i pe sa pu ka sa pu ka inga o le ala e te talo atu ma ia o dou tama talavou ma tangata ia na dou eva matu au e te tauna tau o mai e wha maonia le wha mtalanga le atu ila e pa pe le wha maonia o ile mota Samoa o ile headquarter po o le no whanga tutotonu o le fast le nga sau wai ku au po le menga sau mai I ko we vanga
e te tauna mo o mia lo tau o mai e wana ka mai o i nga sa wer ka ma sa roa so le ola fasio ki nga o ile nga fa pian fa mai ena ese men fasio di en tu lo en mai la ia ave lungan melen ka kia i wala upuna oka he so wai le nei tangata e wala nga o te fai atu le atu ele o ele no fo ai longa ngofo kule pa faku se me fa do you think mafai pe o se singa lu ave ko le o kwa ka ko inga fa kalanga ka e fo ringa me se singa e ka kan kwa fa e kwa ka ko inga le wa re felanka melanga mai fo su kule pa la ko ye kulanga yo ole a fa pe se me lo ma fo ko inga ko sa lan so kulafono le molia li se le pe fo le ka fa se o kala face famsi mo sa o le winga na tati fa tu ma tu wo fo lava tu a yo wo fo lava o ka ke ele saur nei fa mtalanga fa pe na tangata valina e ui e matua unga piu masina manu pasene e yesi na tama isa o le tu ai ngatala ia ai ele fo ya tu le par fa yo fa le lenga fa pele atu mana tu fo ile ta auto fo isiana fa le lenga fo ile na ye sau no ai e ta tau ile o leo ona o e va ve pu ele ta male ai ave lokala ngai ne te o mawela auli ona pa ile o pufanga lenga ave lo ka maku fa ka malo ye fo pisa i fo ya o pu ngol ka e hoe ale fo uve besi ai mana tuala o le ua mai nei fa mai langa o se me sa tau mo le mau leo ia so foi mo le mau leo o le ngala ku leo ai roka leo o feni mo le mau leo e tau na va tu fa ngala e fai mo le mau leo ai va tu ai va kuluka o fia ua matua sa pasui fa solo atoa ua matua fa sa pasui fa solo atoa le halu le ua luene atu matua fa sa pasuia ya ale ufe fo i mai nei ya ole tatou wa fe mai le vaenga ole pa elections wale wo vai tunga ole aso to na nei le fa la wi lo ai masani ya ile ainga fast mo le fionga ya tayori ya va vai tu le tu langa le u sa wele mo sa wele fa ngol fa la wi lo male ola so mai tau ma le atua ile ape foi le sa we nei le masaure ole alu le sa we nei ia lautimu ia o mo kwa vai a campaign al kumia ke vai ku sa lo fa ka wa inga la kimuia le ko kas i lo le paki le pe fo mo fa ki o inga paki o paki e wa le o le mau kongu ka kusa lo ka mai la kumia e siri ma mau are ko kasi lo le alu la lo paki a ka ku nge sia ka o la mau le ti ka ku kilo ola se vai ka ya firme o ka fua o la kingu o mau ma aswao o ku kasi la se vai a Samoa ku kasi de mga oila ku ia fa ku kasi la sini mal ku kasi e sini mal le le malia yo tangata di fatura tala le tau ma fa fonga Samoa o tangata vo i wale tau ma fai se ia tau aina me yo pepelu se ka omi fa ko me foi le wo ye usa wan pepelo le wo ye ta imagina ma saule me fo me ka or pero fo ka fa valea ala le winga wo fa ye tala nei na o fa longo nei ya pe to e itulau a matal proclame e to a share me el tangata ya ura na fa tar no ngale mai runga le radio Samoa ta tie ya la na denial life ai mai nei ya nga i la ko fa ka ngale a milionga se uma mai e sa wa ilunga so enga me uma pere le winga tala me mo forte me fa tau wa tau to le vai ngale wa langa a lu so enga fa ma nia uma ma tu lang fa pena e mai maula kai mi o paro ka le fa e oi wa mai mo fu pa le mea
ta pena e pe fa awa pe maua mai le unga su e ngai le fa pa lo ka pe uma e fo pe manguia e uma e fo e uma e ai le mfainga sola ese se si man me pe afa pe e ye se fa ma ni nga ni tu le mani tu parpala man to le tau te fa yatu e kau ke le o roa pe parpala pe mama paule mea ele o kala ngoa ku ngisi o ngi process o fainga o fa rungo ku per malo wo man sila fia e ka kia le process ai pule ka firi sa ngoa uma e ngai le pule na faiar mea nga it's not what you know, it's who you know le mea ko faia yeah ele o faia ku o e le kala ngoa ku nga o paia inga mo ku ya ku e pa manga ya paia inga wa o ngai fa ko e fai pule ku loa fa to e fai pule nafi ai te sila o ele ato ta sila fai pule ele a cosa paia inga ai va ai nei le sau ma le halo le sau ma te noa ma le sorry pior karangoa di ya ya kau fe olor fo pior karangoa ale tangata na ato uma le paia inga o mai lai le mele e te sila fia mana ya na ifa fasili na tu fasili ai ole me mua la lo fa ya tu ai fai mai nga upu mua e fai ale finga ngalo le kumalo o le mea e finga ngalo o isa mo Tautai loa i le tangata e faa le ongolua e le o mau kongu e le i loa e pepelo le amakanga ai koe mau e fai unga le lau kango e ka uakuru mea nga sasi ai lau whakarangoanga na mua lava e te tala au ina ua e tali vesidi ma e faa pia mai ngau vesili akuru ka ngakaringa vesili a oe ma ua tala na mana ole i ta pipi e te aruatu ai e oso me fama ele le ka kaun kali vesili lea ai sau lau kari po le ama lea e fai ale me manga o aile i kumalo e fai le fina ngalo le tu malo lelei se lau pesenge ai koe aru le si fesili le nga sau muni mudi a fa apea ngei la e manguia o fea la re i ku e ke aru iai pe fai ako i lenga fai e fai ako le i kumalo pe ke aru le fast pe ke aru le ita pipi ai sau kari ia o me foi lá nau te fautu ina ile tu malo se fa o fa ko ina le ku malo o fia foi ngi meanga a makar fa karango ngai pure le ku malo ai o mai o fa ko ai o mai nga pure oi wala kon o se fa sa o ngarnga o fia ngi meanga a makau e fa mai pure le ku malo ai le o malo fa karango nga ai sa o pure oi wala nga fa mai o mela lea ia ma o te fautu ina ile tu malo o te fot langa ile le ia le ku maro vai monko a u mau ngar kadi o singa mea anga u mau ngar kadi ele o alu ongo o se finga ngalo le ku malo e manga o fai mea la loko ia e ala mea le ngai musu ka u ke aru le ta pipi o me ngala ka pumi o le mea le ngai nga fuare na mea e menga ngai fua lo koe fo i ole to e fo i le pua inga me ka ngai fua e le fi manga pe o mau ngare kasi har kan ka ku ko kasi sa o ngai adu inga nga o i fo i le no le to fa po ala tamai e oi ya e pe uma e fo i po fer pa ki pe aru le fast ya o le mea ngai o le mea lai wa obvious a e kilo uma ya tanga te fai ngofia ngai loa le ya taua e fai ngofia a o le fesili la ia te oi e fai ngaka ma se fai akwa le mea langa o lenga la vea i lau whakarangoa le ua vakur ma analysis i lau whakarangoa nga e fai ngaka o nga e kalangoa inga le me kau ole ku mau au le fe mau wa ilang ola kalanga fa mai o la fautuanga fo ile le fia a fa e manguia ai mana o mai li tu malo po fe o ke alu fe ma fe o te fautua li tu malo o puanga e faia mai lang o ke fauku li ku malo ia le fo ile me le o le fesu ya yo if I were you I will never ever speak about that loyalty or that what because you yourself is the primary example of loyalty. Yeah. Practice what you preach. Le loyo ya lauri, le loyo ya fiame, le loyo ya kulepa, le loyo le kumalo.
Lenga, famor moli. Famor moli aku le ka famor moli aku o le uso kuro. Ioi. Aua e te toe tala noaina le nā mea o le loyalty. If I were you, o ke le koe fia kalangoa inga fo i se me kau o se fe momo wai. Aua. Ia la ko o mai ko ke launga mai fe momo wai o le mea ngā le ko ke whaia. A maka mai le rua wherua kasi langolango le HRPP o soifua ni ko li hang pali. Tapunu. Ele i afarang o ile am le wanga uma ma liu kulo ma liu fa ilangi fo longa tapunu ni ko li hang. Walati ya le nau na watu o lau le mali to ele ko nga kia nga mea lang o mea ka koiloa. O mea ka koiloa sa ka ko vahenga. Ioi. Le nga lenga e sau roa e sau e amaka mai le fast. Kasi le fai puli. E uma ele pa ya inga kasi. Ko lupa ki ngaru ye. Fa. HRPP, fast, sap, independent law. Ya mangono wa do ko esa. Ya mangono independent HRPP. Ya nga. Ai le winga na tu ala lo ele o se e ja ele matele o tau mafai o le the truth hurts. Le ngor ka ua io por kala mengi. E ka u le aku. E ka kaunga wha iloa i le aku ngu ka ngaka whea alo whai. Ma tangata e o mai male o la o langa fu i lele whe mau mau wa i nga ia mga ngā o e malo. Ai wha o ngangia kou whea alo whai. No moa, wa le te tau wana to e saore to ai ngā tactic lea le atau. Ne ai. E le wha sa oa e le Tautai A'e ko ai ngā skaili lea kou ke whaia. No, tu sa pe tau te, e even fo ia ka kou fast. Angai ko ke sila ia ele i fai ngofie. Ele i fai ngofie le ala i malo le sau tai o li le ato. Ya. Ele i fai ngofie o atio neo sam la ia i kanga la ele o sanga ko ngola ko fingalo. Ai pena fai atu. Ele tai nga mali ele fai ngofie le o mai e kuruka ke muso fa ngar upure. Ai pi ka o mai ka fa vale fa fai ngofie na fa se ma fo ngotangata. Ya vai la ia ka ko i le fa le ko ngore ko ngame. Ko sa la sa molonga i ko vo fa pe sa minska. Mai fa le ia e pe sitting sa pe sit fa pe. Pe maka e uma fa nga paroka ko suilang paki. Sauro la ko fia pe sit. Ai ko la ko si mun muri. Em fa suilang paki ri fa ko ko. Em fa. Ai fa molonga o ke fa ko inga ri ku malo ka ko ku ma wo ia. Kako kumau le awa fe mo wa e menga wo le anga ka ko ya na wo ke la wo ngai lo le anga nga wa e lo le anga sa ka ngai kumau no o ma fu anga le wo fa tu sa wa if there's anything yelling I'm very disappointed in you kuroa le vale le ma le vatangata sa ka kaunga e lo ku mau le mesa e ile amakanga nga e lo le yar ka nga ruaku au mai oi ku kongu fa sofi oi e ke sau le vanga fa nga ke sira fi ele ka ka ku ya oi pa no fi me ne olo yes ala ma fu anga wala nga ele fa yar nga me or ku kuma o le a se fa ta inga le lei o le tutu mau e mafai o nga e la nga o ma ua ia manatu ai tatia tu lava e pule stafune le la lona sa e pule a vai maunga ko sa ia fatal nongan tu fele fia file nei sa ia le fatal nongan tu fele fia file nei peita ia ua le tau nu fatal nonga ma sui tu to tasi to fai po ala tamai esketo mo le fiafile nei peitai ona o siona tuangia i le taimini nei ia ona mafuaaga lena ua lai ona le faataunuina hopefully ia e mo se sia vanoa ia ua foʻi ia toe tasi le aso le tatou polokalame o lenei vai aso ioi ia pe ona mafai atu e kakala le avagoa i le kagaka e fia sau e faakalagoa a le ataua tala le avanoa e kakala e lē faapea e lē o papuipuiga foʻi oe foʻi leke HRPP sau runga whakarangoa. Io, peke o mawinga i pāroka. Ia ngā, e be... Sa soangia kua. Skamanga, sau fo.
I. Pai ola mai kau fonge I whakaronga o kikiro. Mau ale alua a fonge kai o risa. Kua mau a campaign sa o ko risa. Ia whapopore me mere wha inga skonga. A lo ki maka I whakaronga le uri. E ka ua. Ka ua kene. Le ala fo ile na lai ona ia ona o na inisi lava fo o tūlanga le maalo fia o le leia fiafi. Ua le whaataunu inai le whaataunanga hopefully e to e mosta to taimi ona I o la so tofi lava ia tele isi tatu whaataunanga. Au le nganga le nā. E awhifio mai. Se I kako whaafesili ma kako karakalangoa. Poangi mea le lei o loo kāpenga fo I la tau ia. Ai se a e kou ke manga ngā oai. E au watu le whaatuatua ngā vai mo gatoru. E oi. Mana tua a fua ia I le ungale na ta oto me le whai ngā pālota. O langa ave umare au kasi ngā vai mo gakoru. Ia kai ori. Ia. Ai waru sua tanga le vaatele. Wa iai le fina ngalo fo le tu malo. Ia a me se fo ole sui mamalu. Ia ole a sui la lava. O longa ngau ka inga ia vave maua manguia ma ai kukusa. Ia e sela me le bota fa longo tu ole o sa ulunga me ole e sili ale ku ko kas. Io. Ai olme fa kwa tilit lava e lo ki muia me yo paki. Fa mai e kaunga I se formele. E kaunga I se formele. Sa manga ku fo lenga ke mai fo. Tau mai ia wa o yo kaka o yo le master ku pepe ava o yo tanga tata mai. O mai ia fo. Mai la ia se fo. Ia a fo o lenga ko wo fa ko paki o le ko ele o le luma le o le paki. I think mai ke o paki. Kei lo o le paki mua le matua to ele le ngafia. O le paki ele I atoa so na tausanga. Ai to parasi. Mang ko e fo ko I mele sapla umar pa ingal so ele I atoa se tausanga o le paki. Ia ai palalu le ngafia. O tangata ia na saufa fa ia o mingi ska uma. Ia. Kwa history ya. Solo mingi ska. History o le ko inga le tu inga no fo inga. Le palalu umo mingi ska. O ke le lo dai lo le ata o matu o lo soifua. Pesa yengi pa inga fa pe. Ese mai ai le fa ia inor party atoa. A o me fo ile lo ko ulu umo mingi ska. Ngale kolu a mingi ska ye sao mai actually fa. E uno fa va Samoa. Ngofo mai minority government. So kula fongo la ko ngofo inga. O mai faile sap. La me ko sap. Kwa ingo ye mo ula ko. Leo ingo ngofo mo lo ki mu ye. La vai faile sap ai so ai se ka nga ngai ko fongo sap. Mo lo ki mu. Wa ko nga ale oso mo oso independent. Sa lo ko yo oso o le JPP ye punga ba ile independent. Asano wale kia ya balas nga punga yo koru sap kwa ingo leanga la sap ya balasi mo ni okimia yo awa opinge fa maua ia ana fa pea la vai si lo fia le o lo kimia stanga tata mai ele fe siringia nga mea poko sala lau ai anga ia I loa masi la fia e koe maua singa vangoa e ke le ngianga palo kai la lo sap. E alu ai sap. E ai ngol lafi. Wa no sap before. No. Wa laki le ki ngula ko ia ngo le sang palo. Se ferenga. Le mangi ai ngo fogango o palo maba ngo wa le bang fia be se sap. Iwe. O le ua matua mani no mamala malama. Ya le tu langa la fo ia le fionga ya falo ma vai ngala to ia. E o tala no atu tanga toli tu malo ma tanga ta fai upu ma niso tanga ta fai pisinisi. Wa matua ia fa tai. La walu ia ngi kai mi au kira matua. E oi. E matua ia talo fai. E winga le ina fai atu. Malu rua do ile sui ma. La ngai finga ka ia. Pena ma fai atu.
anga ma va ia tu ma tauna ta ula tu no ia mangingo o ngi fa se ka ko ngi me fa pengi ai e pu le ava i mo ko ruia i le ko paroka ai na vaenga ma te fiso swani atu ia ele umar fa so ka ko vaenga lele i foi ko kia ngaro fia me wa fo ko fia me le fes ka lenga kuri ma fong fa vai no ngo la ka foi ya sapla ko matua wa matua vai lava ia ma wale hai lava wale ai ole mebi to ileanga ole le fa ma walalo fa ko ese ma ko e fo ia ko lango inga ko ma malo you're fast o i this is where victory ole victorious le ka o ko i ai kusa ole ko wa bride ole tau loto tau te manao e tau confirm lava re tau o ese e ko ke manga nga o lava ngai mea la ko kusa la ko so personal mar ko bride ko ke musu ko ke o ko fa ko ese la udi er mali toa fa ko ese vanga fa fai ai la sanga ko so ya asanga ko so ya ole fa ngofie ele ole malosi ele ole fika ele ole poko ele o mea uma ole anganga ole atua ma o ruene ala ko political career waso sesi level o sap nge ko kula ibelunga ele ka ko ku sesi laki pa ko ku sesi mai mo taimi e matua mai mau iyo ya wai fia la fa ya sui la ka va mai ya e tasi le HRPP tasi le sui le fast le wa vai tu ai le fioga taioli ia mare lua lo o tuto tasi yo nga timu ia me se fo yo le o le tofa ia po le tamai ia tatou wa talia lupe o maunu pe talia fo lupe pula ia le vanga fo o le fiafi ia tatou wa tu tatou wa tatou wa ia ora fo men ka ko ia me la fo le kulanga ia me ole mo kuri me fa vai yo e vole ko o vole ke fo mo kuri ese oi wala ngale sa ngo fo lua ngabe ku se ese usala la ua makua i u mai e to fa po le fionga ya fo fiola fio ko i u mai fiola le le manguia ko kufa mali mali tamau ai ngai tufa mo loto fanga ia ma fio anga fo iolo so mai mau nge ia ka mai sa run ele ko sa mo ele fengo running no ngai ku malo mai mau le la ka mai nga fa fo ngai sa mo ele fengo fa fo ngai ku malo ia tatou or malolonga ne vanga le fiafi fo mai wa ngamu mai peia se kuka le ka peia se animal chips pa ka o ngei nga mai le animal la ia pe se fry animal te jor malolonga foi mai se ka kosi aki pe o mai se kuka i ka ko ofisa ia ar sunga ya king falai le vanga le fifi anga mo le fo manga val mero faʻasoa te jor malolonga Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Samoa, Fa'amua le atua, o ia o lo ufa'amai. Ao mai ni puapuanga, fa'amalo si tu maupea. O te alofa ia te oela usamoa. Tala Samoa, I say yo pese atu mafamatala Lo matamofi ele mafai upuna famatala
we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. Afio mai I lau ainga. Le no foanga e matua whaata waina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua mua o pepa balanga I le malai vane de tele. Ona e anga ine I lau tūtou gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi le security. Ona e ulu whalero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava no na mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua mua, e te tau nuu mai ai, e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma, e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua, a e luaso mara lima tala, mo whanau I lalo se furu lima watu sang. E paulava le mea te whaia, o le te tongi online, o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes. Jai mara watile ua joy romi ruchona afalo le July ono le vanga o le afiafi. Ia o te whatalo whātu siuso ia antelu mo wate, ia le mata mai talo whai. Ewa tau te pole fua, ioi, tau te pole fua iai, lau wakiriki lau poloka ona e tau tala, fo ilele e na te tau tala mai le ngana o na mātua I lungo. E no fo mau mai le ngana o lo tala noa ia I ona mātua, ma sa tala noa I ona tō whawhine mona usu. Le lai no fo au mai lunga I tala noa whapena, ewa, whatalo whatia te oe, pēr no whatule ataua, e fia ika ma ai mai le roko. O le mawarka kōku pēlanga mai mua mai. Thank you for making up the numbers of viewers. Yeah, kakiri manga palava pera. Le count alonga awai ngalo awai ya, ngalo awai ya. Attendance. Kuso o ngalo awai au se upu I se sime tau ye le kuso le pasira ka pu pasira wa. Ia fifi fai lot. O le ua matuto e mafuta malesunga I le master chef o le larangi. Yeah, o King Fried Chicken. King Fly. King Falai. King Falai. Yeah, ni manga fo I o le afiafi. I or kamare ringa. Kasi le ho mawaki. Wala ko fasa mo na nga vai. Tasi le vai nga tau te talang o tu Samoa le ana matoi restaurant. O le fato fa manino le yai. So se upu loa over do mare limas fulu lona matua. Limas futa usanga lona matua. O whaonga. Wa tau rona vea ma upu tu mau. E whao popora tong wale o le dictionary fa Samoa. O so sikseng. Ia. Tasi la le upu le la sa ili pe fatu mawina. O le fa Samoina leo mawate. Mawate. Ia. Wa o antelu. La o fa mawina. Le mawake o le overstay. Fataro vatu I le friend number one. La ufionga I le ngata o le teifono le o le fast me le pone. O le sui teifono o le fono fau tua me le pone. Le fionga ia whaafono. E lenga o le kuka lama mea vevela e fia kangaka ma mea mase e e fia yaru ia. Ai e fia fo ia o na matautua community. Ia fatalo fatu Mr Falai ai tatele yo le atau se tatu tatalaina ma tatu tofo le tulanga le oia. Ia fatalo fatu le paia man malu so tanto watu no o mai mo fa fonga mai ni vai ngau le fiafi tu sai man tanto po kalama le Tautai A'e. Ia fatalo fatu foi ona tofia le li iso se tu po se so se fata fai taulanga iso se tu o le lalo lango mai mo mai tanto po kalama ni. Batu fatalo fa Mr Falai ne fiafi. Ai o te whata lofa whapitoa ni tai o tātou pokalama ne fiafi a fionga a lau tō wha a siata vai malaya e mese lau sungare ia taua e kore ki soi ngea fiafi po ia se mea maa ngai se ka ko e whaakasi ai ne ai o loki mawhawhawhori e wa
Amaka kule songa ve ese Mr Falai e fa ngar King Falai pi aka pai ngo ka fia ve maka aka ke a pai le Mr Falai pi ka fa ngo a ve ese Mr Falai King Falai ya la ko King Falai le ma ho Kingfish wala nga le aja sim foi mele ke fai yo nga e karanga e kawil title le o King Falai ia tatou o se tofo le o ana nafi sa tala noa masau noa ia le sunga ia Mr Falai o nei o le asa wai male animal fries mato watu America no waru le mo le wai taimi ave ia Mr Falai po King Fried Chicken se ave e faatofo ile sia o favoriting ai o America fast food ta o le in and out e ila le la tu wa me ta o le animal fries le pisa mai Samoa animal fries tu ro pena ora ko fa ko fro kam ai fa mai ke ro la e sili ala la ngai le se animal wala ngai sa o e te ri ro pala me ta o animal fries por mea o longa winga o se o squinga fries fo ile fries e fanga ni animals ya ngole la atau sa mi tangata o vai fe mo wo le ngunga America ilan o Victorville Victorville in and out Victor Fry a veces le animo ko le Victor Fry ya le ala wa mai luma o ipune le sa ku kani le la atau sila mai la nga le fa wide the camera excuse to see the legs ai ole mafuanga wa wide the camera ona se o mai matu o fainga ruenga si ka koko foi ko ave le honest opinion o tangata le fa fonga mai ya to tele ya so ola ka koko fo ya alela sau hana i dunga malanga demo ke ele sau la kal e ko fo ma kar ko camera e lo foi la tonu o tato io me la wo ya e mo chips lalo ya lena ya okay famatala King Falai famatala le fengo mele ai se ko fo ko ngai le mafaina man tu asi sila mele tunu ole taimi mo ne ole wa fatino ina vaenga le i New Zealand po Culinary le pen no to sila o faila o live so ole animal fries pawale men o faiti o ile vaenga le o America fa mai ole animal fries ai ole tofo tu yai yang ale chips male sisi ia male yang ivoile yang au sainga kamamang ole kong ilunga ango ma fa dia where's the animal where's the animal so now le wa yel animal so afisili la por el animal ole chicken ole chicken tato animal le wa yai so te mua la le mo fa ona o fa ta i nei New Zealand ia ole tato company Blue Wave por Tautai A'e le wa mua no tofo tato menu fole nei Culinary ole animal fries o tato animal le fa ole chicken fai makau we mai lunga so now la o sa ora de ngoa o le la o sa ora ngoa animal fries so afisili la kangaka o le animal o le animal o le chicken so ko ku ise sia wala fai ngofi animal chicken fries ia ole baenga le ia tato menu fo na le weekend nei i Melbourne Australia lo ia tato vaenga le por tato animal fries e fai ngoa ia Mr King Falai ka ko fries le ele la tu e fa pe tu animal fries e fa pe mas ka King Falai fries ia ka ko menu fonga ai o ke masano kau sa sabi pe ia ma o ma fa ko ai o se amano sili le mta o mo re ne fiafi ile ave fo yo o me fala utele ta leni le ia le o mana fa ilo fo to fa ya asiata
o a'u le taʻitaʻifono a le vaega fasi Melbourne so le nei la afiafi o te whaongaina nei avanoa e toe whamanatu atu ai le tātou fontaga i le aso sa nei le ala a mataina tātou fontaga mo tātou resi talafou ai maise o le whaamau popoina o le tātou lucky 90 numbers po le tātou lulu o le aseʻiina lea i le aso lua se furu ma le tolu o le masina fou mo i latou uma sa whaatauina o latou pepa le tātou lulu lea ia o le aso lua se furu ma le tolu o le masina fou o le a whai ai le tātou seʻi le tātou lulu ia o le si vaenga le whai ona whaongaina i le nei taimi ia pe ona tuina atu le tō whai a asiata ia o au o le sui taʻitaʻifono a le sui taʻitaʻifono a le visak po le fono faufautua Samoa i Melbourne ia o la whaatinoina le mātou whaamoemoe po le mātou sisingafua i le aso valu o le masina fou o le aso ngafua lea ia iuni ia lea toe whaamanatu le tātou flyer le wailunga mo niso whaamatalaga ia o le tātou vaenga na po le tātou sisingafua ai mae al sisingafua i Samoa i le vaiaso lena o le si vaiaso soso'o i le aso valu o iuni o le a whaia le tātou sisingafua le Melbourne o se toe whamanatu na nei afiafi whaongaina i le nei avanoa tāua ma whai ona au maua ia e tuina atu ai nisi o tātou whaasalalaunga po nisi o tātou information i le tātou community Samoa a le ngata fo i lea ia o le tātou vaenga supporters a le whasi i o i Melbourne Malo whaatai a whalai la whaile mātou honest feedback sa tangata na matamai a hana you go first Yes. how's the animal fry The animal fries, there is more animals than fries. Very beautiful chicken mixed with cheese and barbecue sauce. Am I wrong? Yes, Am I right. Yes. I am a huge fan of barbecue sauce. Anything Texas barbecue sauce I love. So it has a good smoky flavor, nice cheese, and more animal than fries. So 10 out of 10. Thank you. Love it. Lea taua e fōro i lau ai bang fo whawhonga le kongu o le cheese le ku i ai ma le sosi le pe wa o whangange wa makua maanga i ai le flavor o le kuka Mr Falai King Falai so o le whai maanga i ai ia ke le o moa ma chips lai lalo but I think o le whangange o le kawanga o le maanga i o le cheese ma le sauce Yes. saucy right so Nala rating Nala rating se fōru okay whaatai o au pe koe ruanga ia wipu whakaawhese rating o le sisi le whaonga le sisi New Zealand o le sisi Amerika I knew it. yeah a yellow cheese ele se white cheese so I need 2 more plates and I take home one whakaawhaileo sa u feedback abe kale mga ue au skoru okay after wharo hoi wha taste thank you Anna Thank you, Mr. Thank you, King Falai. Thank you. ia o le ase whera umea ai okay roa e ye kangaka la ua matua nau mai ia pa whakteitele lava it's all part of promoting and promotions ia ole kama foule e lofo e kameki sa vai le animal fries ono winga la amu yo toi mele pone ole makuwa ma yo taste yo toi fina uma tatu por kala me esi fa uma fa le ia o tiro ese anai me na me tofo ese nai me a ver fale ali ato ole to mai malau sila wa me moni le fa au fonu e afo nga e ko fo ai o le animal fries le o Amerika e so do e kilo le wa e fa mai o me tua manaya e tofo ole ngara la tala ole e se ko inga recipe fa fenga e kango fa recipe fo ile le lo ma fau e fo ile animal fries le sa e tofo o ia ma le wa sa do fa yel melia kukai mana ifa sile siata ile ta malanga len ta o sa yai alo ulangona
ele fa apea na lo walu tau na fa tau no ai ei lo fa mo nga sai ai pe ale no tala no atu fo ia te oi ina o fa longo ile upule animal fights America na o mana o pena o na o te fia o ia so tofo ia so o le o fa longo a mata na populale animal fights America le ala na o ta mafai lava ma o se va no te tofo ai ina o tofo ai o nganga o ko meki ai le lo mafau le me tau on fai na ia la lo fa moenga ia o sau ele ngata tamalanga ia o sau ma mai sa mea o nga ia o sau ma mai se mea o nga mai America o te fai ai Australia so o le vaenga la le na o na wai o ke fia kofo ma so o kama fai e vai po le ale fainga le ala o tau mafai lo e fai kusa ele tu sa le visa pila le animal fights America ma le vaenga le te fai au wai mana tua foi o te tau mafai e kopi e una molia tai tulafono ai nga ne fa apea ai e simila malaka ika e fai ka ika la ia ai kia malaka ika fai ngai kam fai ai so ese la wa le wa ka usami America le la wa ka usami le wa ele animal nu so ele fa apea la se recipe copy o nga olai ese ia ia tele tangata ia wa fesili mai pe mo wani nai plates fa tau e lo winga mo o to melpone o to le na lo fa ka wet kamale ai mo mato New Zealand on sa ilo no wala va ma o male ya to to wala va ma to ai se ko malanga mai langa o le o afeto e tu va ai finga malanga lo fio fa funu fa fesili o taiau ko fo ai nga ma fa na wo fa muni mai ai ore si paga o ta menu ore si menu le ka o ma ve America le fu ale yuta le la e alu pe ala o le la va kusa o la kamale yo ma e se la animal fights America e se le animal fights aka make mo ka make sala fa ai wala le mania o le tofo le la e fa to ave vela mai lungo le nga o mai ya la ve vela on lo mtatu ma lo fa taia ole tu langa I lau business fo ia mesio le tautua le tatou Javik ia ole ale tu langa o tatou caterings ma tu langa fa pena fa e fa so mai wala fa fo mai le telefone mesio Australia ai e fa fe fo ona fa tau nu vanga le pe amana o mai le skeke ia o e male business im foi no atu cater fa tai seta mo fa facili vaenga le catering I te tonu lava I merpone ma le tautua I merpone le se tau foi le extra charge I lunga nga le kau lava le tangata per head ai mato malanga loi ngisi skeke ia ona la to a fai fofuanga e se le tongo le pensingo ka vale ma vaenga o ke nice uma ainga ia fatu am fai on mato malanga vaenga le ai te loale o to mamau o masina fo e se tato promotion ela aru tatou catering ai mai se the catering mo funeral pe o ke kauma fa vai ngale man to le taimi le o fa no noanga tono foi o avatu se fe so ninga mo ilato taimi fa no noanga ai o se taimi fo ina me fai ona tu ina to ila tau tua pe no fai atu tu langa le o famonianga mai le e fa ala tele ina pe alo to mai pe ai se vai ngai te fisoso ani ai o vai ngai o tau fa poiponga mai si tu langa so fa na o te lo o le tau masani lava ai te masalo masina fo o le ai se si tau fa pitoa lava na o fa la velave yo maliu ia fisoso ani le taimi fa ngata o le ai o le winga o lo so nonga pa to fa upu o le apa u per fate ta inga fa per normal price anga avila ia 20% off mai le normal price mo le nga o le maliu na pe o aso mafatia o se vai ngata wale mfai ona fesoso ane fo ita to o nanga mo le taimi fa ngata o ainga masina fo na nai si masina fo o le atapenda mai le fufuanga le mon masina fo man na ia tele e tia wa e le fato fala o e mo le na ta o tu lango ai si ma fua anga tu wala o leva na e faia le tu lango le keita ma e tau a fua mai ona o
Ona tangata tau whaafingata na totongi pili matulanga whapena o lea se mafuanga roto I tua lea. Whaftai a siata mo whaafisira tūranga le peo na iai se mawhauwhaunga tūranga lea. Man tua le taimi o whaingata I le ngata o le whale maliu. O nisi o whaamoemoenga o le catering ia o le whanua e mo le maliu ele I lalo se 5 a feta la le tupe whaalu a o le taimi lea o whaingata. Taimi o mawhatianga. So o mawhauwhau a kong se vaenga tāua le tuina tu ai foi la uia fesosoani au tafo le ainga avea ma se vaenga foi le fesosoani mo le ainga so o le masina foula o lo mafau o le a mata tatou vaenga le po le mo I latou e maftia ma nei e tele nei le fa foka mai o le vaenga la le mo o tau me le pone ia pe afia ma so se toinga ske ke a manisi o ki fu ye se ainga I New Zealand nei mana na watu tulunga pena o te lor vaenga le asiata e tau faisinga fainga ta mo sisteti mo le fainga malanga ai ama fai o nga kokonge na ko ma hostela to le malanga ia e mawala wa fa mama avenga le na ono termine o te mafau te misata u mata ila u tautua mata ile se mea mata ile keke pua amalele ayo se me maua tau mafai ati na ya au termine ia walo fangia le li so le termine o le fesili ai se ame wala olai ona o le tatou atunu so o le termine wa manuia business wa tatau fo ila ona toe avatu sina vaenga fisosoani e community o le vaenga le fia faʻasoa ma fia faʻamalama nei fiafi malo o give back le tau I se vaenga te le u kwa fifia le fonga nge fo fiafi le a monsieur so fo male animal chips le ka kile ko mo se sponsor e ko kongi ka u ko fafanga ka u ko oi fa tai wa mana tu ole tasi le main sponsors o tatou wa proclaim nei Tautai A'e ia ale fo to matola esele tau mafau nei le tatou live esele real la dinner pe amai al tatou wa sawa o ia wali ia la nga wal business tulanga o vala aulia ai nei tanga la le mai mo mai nei tanga tana so tai mai ate ia I le tulanga whainga mananga mai mo si de fia fo le hotel yes ai packages fo le e mafai ona malanga mai ia le fionga faʻafono ia e tau pena e confirming al vaenga lea I fa pe mai nei tanga wa isia si maftanga na reach out to mai tau le tau ne o Culinary fo se la to fundraising fo I moleanga I luma e finangalo la au mai ia no tali la iai ele na o Mr Falai la to te au mai malona faretua ia ma se siona na lo la to family business e o mai fo ile le a to mana o le mesidi ma le meta ai le se me fo ile le fa pe ka ke u ia la le fa mo le male e am fa na sa lo tu la le pe mo mia la o una fa fo tu nei mana ia le fa fisili asiata le wa ele o le fo ima sanio na meli mai tanga tar vaenga lea e me se la mo fundraising mo le sila fia le pa ia male mamalu so tatou nu atu nu o mai mo fa fonga mai ne vaenga la fia ele fa pea ele na o e malanga atou nau I se vaenga siliona le leima fa tau nu wina e matou ele se ngaioinga ale ainga por community ia o le vaenga nai mafai ona o malanga atu malo to o dua mala fa nau wa o le nei business ele o se business po se company o le family business so o le taua o le matou ainga mala fa nau so wai lo o mai latou le vaenga e faatino ele mafai ona o tu le falai o tu e vala au asiaka fisi mai ka pakeka ele mana o mia temina ele mana o mia tulanga na so o wai o le teme fa tau nu fa mo wai lo la vai tangata ia no na ia tulanga ia saunia uma pe au mai uma ia vaenga teme tau fa tau nu ai mo le fesota inga o tau sila fia pa ia man manu so tatou atu nu o le teme ne ua ma va alua ma le tofa le vaenga malaya siata so
so se mea lava pela fa tata inga na inisio vaenga na inisio o ilato sa meli mai la malanga I Brisbane fa mai pe fa se barbecue fa le ai ele se barbecue fa ai Brisbane ona o le tulanga fa apea o lo ia le package to pe fa malanga ele ngata wa o le Tautai A'e ia polito fa ia siata so fa apea ia ni fuanga po ni fundraising o lo to manana o ia fe so o tai sa o ia asiata ia ona tu ina tu le vaenga to mane package to ia wa fa tau nu ina fa mo pe o le fa taita inga ia o le fundraising lenga malanga I ma asiata I America e se foi le package to fa tino ina le fuanga ia esa tua I se tulanga le lei wa fia uma ila to so vaenga na fi fa malama fa manino le mea fia mo le mai mo fa fonga mai pa ia man manu so tatou atu I so se tu le lalang malo fa taia fa fonu ia o le vaenga fo ile le tatou wa fa la wiloa me se fo ile atawa ia no winga o ta ua lava pito sili ona mo ile to fo ino so se o so se tau maftanga ma vaenga pena ta ua o le winga I o le fa metalanga e atou nau le ile catering o fa ngofia I o le unanga fo ia le sunga ia ile likuka e fa ia le pakeki ona faile o le fatau e fetau I le lei ia malitulanga o le fa moi ia e vatu fo ila na tu walalo wailoa e le fionga fa funo pe fo ia o le fa moi na mamalanga ai ma le tele o vaenga fa moi o fa tonu po le afo le fia kekele lua se lau ko se lau fa se lau lima se lau pongo se lau maruaru I lunga fa pena ia e fai ngofia nga keita le fionga fo ia fa funo ia tulanga fo I o le fa moenga ia tatou details na vatu lunga le tatou fa lawi loa le Javik Island taste ia o te lo pena fa mari nonga ole ale mafu anga sa wile ngole le Javik le fa ngoi lo bisinisi walanga ole swafa ia Mr Falai pe o lo swafa fo ile wailo ai lo kuka pe so swafa fo ile le te ta o te tafao ai fo ile le de atawa fa de ke ai Ngoeva io lo mai ngoeva le ngoi o sia fo ile le home business o le Javik if car can you put up the label for the Javik or the local I also avatule ole ale mafu ango lengo pesi ngoa ngikia ole ko ngai ngoa ai ke sau mai siri sava ia o sak pai kevo fafta ia siata mana ia fafsiri le vaenga le ina ia mafai ona sila fia le pa ia man mamalu so tatou watu nu I pe mai o Samoa ele Samoa le ngoa o le matou ainga o le afa Samoa afatonga ia ele o se afatonga pele o se ngoa tonga fo le ngoa le o le ngoa le ia mo le mai mo fa fonga mai le pa ia man mamalu so tatou watu nu o le ngoa le sa matou tu fa tas le taimile lua fa lima taimile na le to lima le matou ainga so nga wau o lo ko lua mala ufanga ko kolu so ole chei la le amakai o Javik le chei le o tuna ia ole ngoso watali ia tuna ia ole ia o eli ole vi ole wafinge makua vaila ole ai ia ole ngone se matou ainga wa isa ai fa pu ia isa ole keila ye kafu pe au mi moana le ngotonga le ngokonga la mai yo o le tora la longa lua au wa le tora longa kolu le fa ngau ngengi usila ila loi hasting ia o janen la ye male chenga iluma ko fa kasi lo wa ke mi ngar ko lua fa ko lima ma ko fa kasi lo amakanga mako ingoa ai fa wa ilo la yo le ngoa le o le mea ngā le fisiringia ka ngā kam wha mala mai o amakanga o mako ingoa tu whaatasi o na maua i leo le Javik piko I lumala ia ilma mangu leo o fua Samoa a le piko I kua ilma mangu leo fua konga longa winga sila fia tangata o le a inga e lua I ku Samoa te tonga Samoa te tonga
Mai fa lo. Vai la man ya. Le tu. Ole asa oe le tu so fina ngalo ina oe va ai le ngoa. Ai le fa mangi ngoa me fa pene non fa. O como a favor pe o kama iso pico India, o so pico Iraq, Morocco. Le mangi ke Somalia. Sudan. Esa ora so ngari le ata o malanga mai lo me pongi. E ai la le fare ai ngai ko kongo mare vale ngo wafe ai ngo wafe o ke vai ko finge sa mo si ngari sa mo re ku ya ngo wafe la yu ke e fa ka we sa o me ai o ya fa ko finge fa mai I for you India fa ko no am sa mo o fa sa mo lo ya fa ko la me o fa mai o le ki fa mai fa ai o fo ringa ma fa fo ringa o inkia ya la ka mo mai o le fa pe o se le sa no a godfather wa so si tangata mo va ai lo sunga ai ono le te mire nei ono wa i loa uma o le ale ngata fo ile te refute to la fi wa i lo uma o le si na mai ru to te ya a me monia a va ai tangata lo sunga nga ele muni ala ku o Samoa ale to ai mo pe la bene ma ngi America o le kero ka fa pese Mexico ia ai vai fo tangata fa pe o se alapi ia waki de foi lai lau ava matulanga uma o lau pupula o lau ata o winga pite faale kia fa to be o vaenga ye fa tala in sau male ngor pisingis Javik ia o matua foi lele wa fa dili na fa petangata sole orka kalia orka ka pise afa le pangonga ai wala oskadia e tumu le pangonga Iyo, le fa me maula ko ye pise terrorist. Chapo meka. Makasya al palaka. Se malo ka para. Ora fa ku fa na vela ya. Como la Hamas. Pisi Al-Qaeda ngakare ya tu mai bola me ata ma pe o le ngole la lu ma fo o le lu fa ike ke ala I fa pa se po mia o ru ai de do fa to a o va ayalia fa to va ayale si Al-Qaeda fa me mari yo voy de feferoki ele se po mu ke a pa se po fa to a tava ayale ai si Hamas awala ngo tangata e pe ke vai ro ke fefe ai paura o tangata atava ai e te vai ye no e pe tangia me ele fefe iyo a o tangata fo ila ka fara a se sivala soli e ki ro or ka o siva te vai se o sofa pe o e tau le ni pona I violo tino va tu yo ko vai siva sa lo me fo le la fingo farao Ore tau ore pe vai no pe tatu no e tia fia. Ore tau o vai ngai ia mafai unga ko au vaku se la ngona fia le tangata. Au wa a tatou mau se ata por fia e ke ia wa ngalo me ngo kai ya. Ela ngia fia ke rore ko ke le vai ngoro ko e kala kot fala rua mau ka fala palaka. Ke musuala ke songa fai. Ala sa sila ya kot fala pe ala fa pe elisi le sila tula ya o fa fu. Afa pe mo le huru i taimi fa to eva ai ringi ka esa vari me maranga suki. Ai ro fe ko ole ase to ai ngatu nu o te fo e te vai e le to ingata. Sole. Alapi. Ile ali tu. Alapi. Ole o nga fo linga. O lunga hao. Ko ki o le. Ai me se foi la longa vainga. O la nga vainga. Ale va ko le ka uro le o ko franke ro a kari. Ko ni Ola vai. Leila se será ka ko so o le alapi. Alapi. Ele ela. Ola vai pese Italian pese afo se mafia. Pese mop. Pese mafia. Mop foi da le o se mop foi mop foi de mop mafia.
ila unga venga mua ya skali ya ila unga venga mua ya skali ya ula kuro walo fenga venga le vaenga le fai le hem o vaenga ola ko e puder falenga o vaenga au patoki au ke fa along ola le upule le mafia ila ka malongo sa ola kai pe ya la ka fala folding o mafia ma ai ora mafia ka nga ka fa ku fala vela ve isi kai ia le binga na lu twai e tasi ala uva ai pe afa pe skanga ka makete i masangi ai sa vadi mai ai sauna kama marko inga puloula mane ako ka sia ala uva ai kamalea nga kamaya le video binga la utala o kere fia mess around with kama vika kere fia korosia kamaya pau le leo o pulu kama fu e sel pela uelia e sel pulu kala loa ai le loa lima o se savadi mai ala ko kong le kong ka nga pa me yong au kaf nga pa ni yo e se mafia la e tiro le animal fries e se mafia la animal fries sa se furu o la no pa pero la o que mira la yangi do o yo la ngai se mafia o mafia le yangi ai mara tu ma yo te fa tala le wingo ku so sa vali la sa wele i lo lima e li lo lima ngal pelo wela sa lui wa ma fa kala loa malu ma le la ala ka uri lo ma ka pulo le fa ka ma ka fa pe ma le la la sa vai ai pa singa me foi angi do o ngara ke ro ku ngar pelo wela sa lui o ma to ko e ko ya no ko se mo any more fast o le ko mo pingi any more e ko ga any more fast ma vesi da wari e ba ko be si dia ya di pa ni pa so fa wole mo ba ire ba e ke ar wa pe se mo ga ma me go pe ko fa pe so mo ni steika so mo Ua te oro ma fa fo sa no fa u te pa ngala fia vita to ma ba ko mananga ya asiata mali a tawa fa tai tele neva no matongo fi ese foi ta u ta to ia vaenga le pion ta tu ta no ya o le vinga la utala ia maua le fia maua se ata awa pe a e maua le aka ia onga ke a marola ia me o mafai no mafau nei ia manoa po nei fiafi molia nga fa tai tele fa nga ina le nei ia manoa silio na taua ava no fa au ava no le au maua ia mo fai ona o maua po kalama Tautai A'e e mesel tatou company ma no share wave ia e maua ina i vaenga e tu ina tu ai ma fa lau teleina le tautua ia a o iai tonu i melpone ia le nga fa tai tele avea fo ni nei taimi mo modia to ina nga fa tai tele la i wo ma ainga pa anga masani le tatou company ia o lo lango ina pe Mr Falai mana tau mafainga mo le atu le nga fa tai tele fa manu ia tele le li lo to tapu inga e mai se ainga o wo mai se na yo ainga o mai mo mai sili savai sa paitea sa pali manono ma sa fa to fanga fa tai talo o la o to talo mala to tapu inga manu ia yo ma to fai vai nga ta fo ile o le to fa ya asiata le vai malai ia mare sunga le ataua fa tai lo to talo male anga poni ia me fai ona fa tau no ina me fai ona lo to tele au so nei na to te tu ina tu mta opusidi on tau a ware mai mo fa fonga so ta tu watu no i so se tu le la lang fa tai mo wa mandore ne fiafi ia talo pele ali ia maua pele nei mafutanga i se time ia ai lo fatele atu Mr Falai mo to u malavale nei fiafi fa to fa so fo nei fiafi ia tawa sa no nga fo i ai we to ma vai mari so ya ma folo fa kai wo mo fo ngia bongo ya me fo ia no ko ko fa kai kere mo sponsoring fo el po kala mangai ya alo fo ko ia ka uro fa nga malanga kering ka ko kupe ba ka mu ma lo fa tai ia ol ma fa mru fo de na ma fa tai fa leo mai ta ele loto malenganga ya on behalf of the fionga de polisili le fionga nga fatasi fui mono anai ya maten male pulenga
Fale tua fo ia Sahara mi se fo le tatou o whenga luenga ia e fionga fo lau na fausia i Samoa misa. Pida ia ma le tatou o whenga luenga molia toi ma o mle ataua mi se fo hana makala. Molia toi le wha malo ma le wha tai. E tatou te tala sua ma tatou talitadie. Ia ai e whailoa i fo i le mafana whana fo i o le mafatanga ma le fo i tamari. E le tu oi lalo ia sama whai ngā le fionga e whaofonu. Angor sua fatausi ma tu fo i le sua le tangaloa le papa ia me se foi ia am tonai ia ngata foi leo le la tai le tula fale ali atu tapa au la tu tausi tula fale afiu ia me mala sa fu nem tolu niu ia le tama tau manava foi fale toi io ma tau sa tu paitea wa sia tam Samuel leoi ia fio foi alo lilo mayama ia te nani foi sa valo mo ma sua for fautea ia mamalu la taua ia manisio o fio anga me se fo siona fale tua fa tai ruisa me se fo fa nau ya olo o tali mau mai mata puta po mai e o ia Melbourne Australia keep up the great work ya me se fo yo le toi no le malu le tu fa tai fo long soina ya o le tatou proclame ya fa malu lu fo Samoa ya tatou talie ya un sala serious tatou o si me fa le nganga ia o si tatou faʻasoa ia ma si tatou talie o le vai fofo lea o le ana pofo to conclude le tatou proclame sa matou talimalo i foi ia e le afio atu le fionga le matou lo mua se matou tau whainga lupe foi vau ese ia le sa fai ele matou ali tai au le matou vasenga le whaamatai i le po ana po ia if I can have that photo up please Carl sa fio toile fionga con sula au har malo Samoa ia mo foi lava no mo te mafutai mo le fionga ia foa por to fa malai ia foa asiata va kolone ma ai male fionga le monga ia oni so fai pisi disi la to foi longa to tua ile le atunu o Samoa ia le sa isia ma to filo inga le ia o si fianga foi ia i le avanoa na maua ma le fionga e whaafonu umalanga me whai masui o le tatou laumua ia mai au se talia me le mo le toile wha maa loma le wha tele ia i lo fio mai maunga i fo i wha moe i le po ana po ia o le whai ungana na o se tatou proclame ni vanga o le fiafi tele fo i share like love le tatou proclame tatou whila le stofi a siata le ataua e fionga ia whaafonu matou whaatofatu so i fuwa fiafi Afio maya i lo ainga le no foanga e matua faata waina i so ostangata au e fata pena i mono tu wa jato siaki mo mo pe balanga i le malava le tele ona e anga ine i lo tu to ngavandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e fanga solo i lo i security ona e ulu fale no lea i se vai ngai matua i ma ho fatele lava no mato fi le fale ono airport VIP o lo no winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato.
E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se pulukalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuku mai ai e le eiso na te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se furu lima tausang. E paulava le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena i lau whai ngamla. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Whaleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place.
Talo for lover and welcome. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lontamo fiele mafaya upuna famatala Uanu Tasi fo ioe ile Pacifica La Samoa La Samoa Fa'amua uale atua Oia olo ufa'amai Ao mai kipua kuanga Fa'amalo situ maupea O te alofa ia te oela usamoa Ne mafai o nanamu maupea o te alofa ia te oela usamoa La usamoa La usamoa Fa'amua muale atua o ia o la ufa'avae Ao mai ni pua puanga Fa'amua You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa.